pono fafa mole Shine Dental. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Lower you feel in my own lover iliva yepi uupu ole muangangana se ilunga ete mo ilo fala be malulu te mo e mafana fana be ofea ole nei la lolangi te au mawai te mana tua lo atu no moni se ilunga e te toe fo i mai i le lau ele na fo i mai ele atu e whai mo tofi Oe Samoa Belele ifea ama aulava ilevai.
Ua mawhai o na awina atu le polokalame a le awauli mafufonga mua. Ona o le lango malosi a le Galaxy Childcare. Vili mai loa le o lua tasi o valutolu, lua fitu, lua iwa fitu. E resitala aila walo. O le wa se malia tula va o le tātou wanti Samoa e le ria woli wa lu se fulu ma le tasi miru te wate e le se fulu ma le lua ma lo le soifo maua ma le langi e mama i lo o taupa ia ma lo o tau mamalu tālo si o lo o solonga le lei. Ia u fuanga o le ria se lua le aso se fulu ma le wha o le rima sino ia wari lua fe lua lima ma lo le tawa dai ma lo le ono sai ma lo foi. Ia le tafau, e lese mea le anga le tafau, e mo mia tātou le tafau, ia ma le mano lo i nisi o taimi pe a whai wa tele ni mea o whaafatu ulu i o tātou ma fau, ia ma le lava o le moe ma le mano lo. Awa le lava le moe, o lono winga, ia e te wha isa, e te wha misa, ia e toi wha u waati liai, ona e au le lei, ia e la le lei pei o Kamila. E whamalo antu le talinga i antu te mo le tau maafutanga, ia mai le town na leila, se uli me fo i stimuli ma antu le tau maafutai le ria woli, tau ona whongabua se uli ele tulai wha i le fiafiana nei. Ia, whaatala vatu, e le mawheo na tu ua, ia ona pa ia le tua lo tau suina li puvai o leola, tono so se fanta whai taulanga, tono New Zealand, toa i fo i mātono o mamau, ma lo le te talo ma lo fo i le ono sai. Ia elangan toi leo te mama tina mātua o nisi o lo tātou maaftai. Ia o isi wa whai malanga tu ki Samoa nisi o fuanga. Ia o nisi o lo whaantau tori e tono mo tanga singase. Ia i le whenga iai. Ia ma i o le tino. Ia pa i atu le awha malo lo o le fo mai. Ina ia toi whaafu sia lo o tau malosi toi tulu wane. I ainga o lo o wha muli mai matu i mai foi. Ia le muli panga i antunu u e mamau. Malo sio le nu, ia malo ia tau le on sai foi. I le ala usu i ngā ruenga, i le whaingo fia foi, i le alu e whainga ruenga. Ia o le ala ve mo moeis, e le se mea whaingo fia le ngāme, e ki anua foi, i le pia ko koso vai. Ia, e la ngā le whainga malo atu foi i alo ma whana, e lau toi umistemi on toi foi i antu leo whana ui a onga, ia o le tāpena pena lava o tātou whana. Michelle antu o fua o tau loto masani ai le tau sanga ma le tau sanga a fai o naia o nga fantasi te maiti ia avangire o foriska mi kinga o furka sanga ki nge fa fa vanga awa ia le sta maiti ia fai fai ni te o nai fa na fo o nala o antu le na o e fa penga e pasi le polo e sa le ma polo ia ma le toi halu fo le si selen tel ile amatanga o le tau sanga. Ia wai le nganta i mea i tōni ngā wā ong. Ia whape fo i ia mea ong. Ia e sile tūlanga le wo o te ilo tātou o tunu i Samoa. I le vai aso na se i mawai atu nei se i au o mai le so. O lo o tali. Ia le saunoanga whaabi toa. A le tai o le malo i Samoa. Le fionga le tamai tai pāle mia le fionga le sa whaabi toa. Ia fia me Naomi mata awha. E a wane wha pulaina o nisi o whai unga sa ia whaia whaia i lona tofinga wha pāle mia. Ia a tono nana e wha whunga antu ianga malmana au tanga whaia le reia wauli ia meile tai au na li la po le po ane po. Ia o lewa ia isi minister o lewa wha pia maile wha mtalanga o lea ua wha manolo ina le fionga le tamai tai pāle mia. Ia e mana ia le manino o le saunoa mai lava o le tamita i pālebi. Ia ona tātou nofo mala mai la ia lea, po le hale tūlanga wo o tuai le ngasi a malo, alo tātou o tuto ui le neifo i vai tau. Ia pe o lo whea tu lava yasu. O le porkalame nei o lea ula a wauli mafunga mua. O le porkalame mo a inga ma whana. O lo ia le porkalame a le nganga i fo whaiva, ia mo le fionga ia pe stapo, le fionga ia le a tau savea. Ia o le porkalame tōnua nā tātou te au ili, ia masa ili ai. Ia po ngā whiele angi anga i ele matangi. Ai, e te tau fui o na tātou no fauta iai. Ia po whiele anga i ei tātou. O lewa, se furu ma le wha aso i anuari, o lona winga. O le vai luanga o le po anani, wa afa le masina. Ia o le whisidi. O le harika ko ai. Ia mo le nei ia tausanga fok. Wha apei i le tātou wanga i atu. Ia i le masina o Februari. Ia o le masina o mati. Ai wha apea fo i le masina o Aparila.
leo le ato tu wa ia onga ia matanto fa ma tu nai fo ia puanga o le maliu ia male tu malo le tanto li fa ola enka ko pese ngin kirisi mas le fa mai le pese tamaiti police da por gap ia on kulanga ngai pe on yai a e fa pe mai en ta le ni vai ngola so a fonga mo o le makua o mafakia le melo ia si fa fonga mele la sunga nga mo maftianga pe tu sa mele i te tonu o Los Angeles i Amerika wali potia mai ai i le teimine leo anto le fai numero i lanto wa mau soifua i le mutele e pe ona fai nai le tele o lau ele o lea fo i a ai o Amerika i le teimine i pe ona li potia mai le TV tasi e New Zealand wo anto le lua se fulu ma le fa soifua ua mawai i le nei fa la vlave fa le natura manatuane ia ngango i lanto nei ia tanto tano sanga so se taimi o le nei ia so lua ia pola so ngafua ia i tanto i nai America Samoa Hawaii ia va before i le bando tele o America ia Alaska Canada ia mai si umantino o le to te behind lava ia i manto ai ele ingantai i o le fai mai e tele nisi savili malolosi o lo o fa leo na fua atu mo le lava ai o America mana tua o LA o le ia ile maleva le tele fo ile le LAX io e mfino fa tu fa pe ai mo o yer ko malo inga le maleva le e lenga tele o ile ile la mua o mo meo anta tifanga i America ia po le tama i fasinu fo ile le Hollywood ia le na mai taman tu ia tai pe on tu na nei lunga o penga te fai la ma tia le fai la ngaina e le nganto le ngo ia ai fo i fale o ilanto ta ua i mea o anta tifanga ua le petia po fa ta funaina e le afitelele a le mea te fa no ona o le fe mai lipoti e le o se afi fo ile te ia mu pe i umala o se afi na amanta se tangata lenga kanga kukule afi ai fa mua i lo malevang e mana tuala o le vai temi nei i le tu o le afo i malo tele o Amerika o le mutu ai vevela o le isiku ia o le isi tu na la makua malulu lava ia fa talo fa to talo sia a fe o le lana o sa mo i nai LA ia fa malo atu a foi tenga luenga la vea e pe o le ngai le fui mu mtanga luenga o leo o le matanga luenga o soifu malo loina ia pole na wa e o fuinantu ia splankeke ia o se fangu vai o se trei sang wisi pole a lava sang nga luenga sosoan o le na wa mafai on e sosoan ia tua ia ila tolo panga tia le vai tap fa malo atu ia te oi malo le anga le lei ia ma ia toi fa tu muele tua mea u fa ngawina ona o lo fanya o lona filangalo ia o se tasina utala pe o le ta o mai ile nei fo i vai nga o le woli o le toi fisi se utal e winga ile mata polo tu le mai samo ona o le e tali le totel ia wale na samu le fa mtalanga o le ta o se fulu ma le lua taimi samo ma le taimi New Zealand ia o le taimi tonuana o le a wina mai se filangalo o le tai o le malo po le fionga le tomai tai pa le mia ia wa la vole long puili o lo topa ia ma lo o toma ba o le bufa tawaina o le sauce e le tomato sauce ai o le mea tonua o laisa weile fa amtalanga o le fa tainga a fa o le na faisa utala o lo no winga e tauna sa te fsiri me enta po le ala utala le na fa ai le fa pe o una fa il tana ai o to fa longo mai ole na to o le fa mea la o fa mai pai mala fa le ai fsiri mai sa o enta ona o ava tunga ila ia pe sa o pe si ia pe moni pe le fa maun ia ka ko kala ia ka ke kala ngoangi o le menga ka o le sauce e ia fo la te mi fa i lo an to le sauce ia po le mafua anga po le tangata o le mo mo ia fa mtlang ai e ser ka ko tomato sauce wa le menga le ko por ke mi wo ma kwa tomato sauce fa solo a ko ka ko wa le o sa o su e me le me bon ia ona tato mo we le file mi o le sicuro o le vina ngalo ngao le ko wo sa me le ko me mongi man me ko what fa sa pasui ma fa ia me ngao tomato sauce wa ngore kele fuole mai suka mar ko mo
le na varka malo maku ia le whaingoranga saka. Ia ai whai ala i langa ia umukuka. Ia po lona fo ia tu noa. Ai leo le sangole le angkor ko inga ma le lo makua. Ia nga e koe harula e ma pi supo nga i kukongu inga. Ia viva le lei mai fuka ko me ore fukua makar kausa. Waka musami fua, wala vea pi supo. Ia pi supo ya musau apa tayo. Ia po sau apa tuna, wile le mei ngana whalero sko inga musiro maku. Ia va peola na fiu sa ili sau tawa leo te poleo leo whatasi mai ia le talinga ia tau pa ia po le fionga le sa oli. Ia tuwala. Ia wa vea ma fonga tau moli le fionga le aloli. Ia ngal malmana, tengal malmana ili ring fo iwaengo le awon. Ia whatala vantu tuwala. Ia po lau talinga tupo malo so i fua. Maru ia le tau sanga fo. We will come to forward of Karina so man. Maro voi so for la de lei ma o fi ho ni kaya ma o fi. Ko fa rongo de se fongo ko ga yo. Yo sta mo nga ku sa mo fong. O sa le sa la ka fa ma nga va fa ma it kimbi ngi fa mo. Ya fa ma lo atu manuia le tau sanga fo. Ya, o leo mo whaki ia uangil sa nganga lana li whamai chole. O leo ma whakasi i me le whionga le sauri. O whak ia umaronga inguru o whala au. Ia ngā umai lolo le tanto li poti e mano so i fua manuia. Maro voi so i fua la. Ia me sfoi le whakaropa foi le. O le kio le kasilima i wakoru a mo. Ai. Ia ue whai masui ma whonga kambulimboli le whionga i le aloli. Ngal manga e whakaropa foi pa ia sa mo po poko. Ma foi le la fia foi o pupu mai o le aku karofa ko foi le ma malu sa mo so sei ngi ke lo pe o fa fo mai foi ngi fa sa la laua le ti mana le ni o tahu o fia ngi ya so i lava o fia fa kau yo la ko sa o ma ka vale o ma se lau ka vale o lo kongo le mau ka ngi e fio makala mai au ia mo linga fo yangi i ori longi fori o ke mangaku fo e o ia i lawa sesi o fia whakauso ka sa ia fio mai ngei le timana i o tau polo le whamalama i ke le whamama avenga le fio ngai fo i le pule le li pule pongo fia ngan manga le ngaka i lea ia fo i sau kupe koe avako ngan manga i ro awa fo iau whakau mo ngei wiki egi e fio mai makala mai au e kaure fa makala inga lo fio mai de maka o fio de service ta ka aka mo la wipuki o la pai e uma lava e sambia inga fa kali le sa ya fa no fie me uma ta fio mai se mangu so ska ngaka la sa mo fa foga mai de kula e le foku ini fa kalia mo fa se spa u ya wale lo fio mai makala mai au Ma lo fa o le mea tau. Ia o le wa pio la tala vo le ma sen na fa. Ia te fa longo lo mo papa ia au pi uma la vo papa ia i lo fa o lai fa mo le lo fionga de sauri. O le ma ko le ma sa sa lo fo. O le ma ko solo atu. Ia wa o le wa mai tau atu. Ia o le vo wa e ma futa mo ina. Ia ma le fionga i le lo ia pe ana fa ma tu atu. Ia se mea le alua maka mumuri e fu o rua e kau mawharua fuala. Ia e mangi mako se ringi mangi mako ka vare whamore mo. Ngā re afi fio a makara mai au le pisi le o le kele o le kastomani ngai aso. Le afio mai o le paia le ngaka i konga o Samoa o fiki. Ai wala au whapikoa pe o kako ka ngaka Samoa e lango inga le ngai. Mo whainga o le ngai tisingisi. Ia o se halo foi whasingo ia Samoa. Wai lau ka vale, ma wai sau ka mawhakanga, ma wai sau kupe ke ua koe whai lau whakau i nge wiki egi. Ma sifo i alafo mele o kiau se mangu e, ma wai sau selengi a wafo i kako. Salo au nge kai au, ma ka ngofie. A ua kia popole la ua fionga saori, o leo mo koa maalo sia le maa orke de fongi e maalo sia kuale o krisi masio maarosi. Nga mi voice kama kanga e kiriva ku nga wa fo yo fa awa ngai fa si mi la ki ora por kala me ya e boakua o ie si la fia le malu le tunu lu sa no nga ye le moni ia ma fa ma oni pe tonu mai ora vele preso o me como si ye que uto de esa ora va singo ka vale ngai ko inga we mo vai
e kasir ka vale male pe maka maringi e lua ia mara ko ngā whai so lo mara whai a te tele lau whionga el sa le lau whionga tuala ia lau talenga tupo ia ala i loa vai tau whai lolo tau tuala whionga le loli ia ua lanta i le tolu su tau sanga ia ala na tau tua mara pa ia mara manu sa mo i tonu o Aotearoa ia rin tau i sisi whai ngolo if i sa no ia le i tau lunga ina le tātou whilo inga le so Poi mo le mangoa ni fa vale wa foi le kau koina ma le wanga wa Samoa malonga. Inga ya me sfot Pasifika ya fa mo ke le ko lo kalenga se mangu ko no riaso. Tai. Ola tanto mai ta se pe o sa no ia pe fe tele fo ia ma mi tele ia fo fo ngau toia ma la singa fo o fenga ia. Le nei ia oli fa so i foi. So i foi ma. Nguen ga yaso wa tai. So i fo lo ole tele ngai an to pa u po le fenga sa oli ia tu wala. Pe o le fa funga ti el tangata pa wala ka alu ko ngol falsa ele ave sela nga maka pule ia utililo ia ia kusa masko inga wele lo kolonkaua ia masko inga vaipua ia masko inga simi ia i se senga kile ko ngol falsa ia nga faida ko maka pule ko ngol falsa ia polisi ku e fefengi ki wa kau mai la ko sila ia ka ko ia nga fa pele oi vai le wa fia foi ma singa fo ko va aile fa ko i fo ia me tawa o le fo ia ideri ia wale nga ia konfikinga wale nga le manu losi o foala au o le kui ia kat tau tu mala dangana ale jiban hose oro zido toi se fulu male fitu midute ona tale o le tula e tasi sa uli mala sunga ia se uli mala le fi mo anta tu tala i vain fadua te antantas tasi lima i vatolu amo Radio Samoa. A whaialo sa ili se a onga a matsa molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo whemalanga inga i Samoa, whapea le malanga mai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni i tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Nā alofa Samoa, wa ule nei o kāsputi alu, a wale sui ale ngila ua ule kio. A eva mai ina se furu lima iwa kolu a mo Radio Samoa Vevela a Marol se fue manuia ia le ali le fatal fatu fa popongo le tato por clame o le luitau mo oe ia e fia fe tawina le vangali alu kalon tau po ono alon fa po fa lima pe mai tala le vangalia wa au mai me le ia tangata mi o le me le ua te ulona loto o tangata mi o le anga foi wa au mai e ia me le anga i mea le anga ua te ulo na loto. A wā o le tele o mea o le loto, i le loto, e tautala mai elo na ngutu. A good man brings good things out of the good store up in his heart. O le lui tau mo tātou. O le loto ua whātu muina i merelei. Ngā ke au maia merelei. O le ale ki ngā o mea kukupu le o langangi. Po la le ka ka ma le fainga ka. Po la foi le anga me va ku ka ka ke. Ai a foi ma malu loko. Ma le leiru loko. E o mai ya me le le. Ai ku sa pe ke vai me ke ka mai ku spai. Pe ke vai me ke ko anga le loko. Ai a foi par palalu loko.
nga o mea ingosia, ma mea leanga, ma mea mangongi leanga e sa wai. Longo winga, e leo le ko angala, e leo le lava lava, e leo kupe, e leo le mafau fau, ai o le loko. A heart filled with goodness brings goodness. O le loto o whatu muina e melelei, e au maia melelei. O le au leanga ia o se kangaka, e maanga ia ngu fōringa, ai loko leanga, wha maua lunga, wha sia, whakawemu, fia kangaka, o le mea whapenga. O le maanga ia o fōringa, mo le maanga ia o keunga. E sauloa upu e whapenga upu, o le makua e au leanga. Ar whamanatu o le li imo o e mautai au ne. Mai ora ka ngaka mi o le lei, ngā ke au maia ngā o mea le lei o te wina i rolotu. O a mea ngai ke uroloko. Ngi mea le lei po ngi mea leanga. Ia ke unge ngi mea le lei, inga ia vea o e makama le lei, makenge le lei. Ono le swafo Yesu. Lord bless your heart. Tatala yo mato wanganga Ia e a fio a ia ngangasa
So whakamalina o le whapese o le Savalia Kiriso. Ia ma le pese ua whaingoina vivi antu o tau ia Iova. A wae whaavavau lona alofa. O le alofa o tātou, tangata soifua i le nei o langa. E le ke mea star pai, nga loka i ka star manoka alofa. Ia ai, o le alofa o le siri-siris. Ia ele ma whai e tātou. O ngā kau so antu iai ile lau tele male lo loto. Male winga ese osiona alofa iai tātou. Ia wene ma se ka kou i kia e ngofunga whawa pe ma ia le la ua maua kong. O le la awidātu lo ua tali i lea po lo ua fine le osi ele taulang. O kana sa o a kalanga. Ia o ia e pēra u whakupe a whaiseme whapinga. Ia e si tātou whauntai. E ui o la ia te ia le pole malemana. Ai ngā ku uma ngā mea uma. Ia ai liu tiu tangata. Ia le loko. Ia le ngako pepese e karua inge ia. Ia ma songi aku i lesi. Songi aku i lesi. Songi se aku i lesi. Alaku ma mangongi o whangwha mangongi a le vaenga ngā i le whali. Merkala ngoa, o whare mere ke mangongi mei whapea. Pi ke mangongi a iku ea. Sorry, mami. O le nga songi tanti o ile. Whamanguia le kausanga fōu. Whamanguia le kirisi masi. Ia o tū maangana. Ia pēo no whantu te mio sola. E leo koe umi fōsike. Ia ona tātou o whuila ia lea. Kasi le vaiaso. Aleluia o sana. Lesi vaiaso. I nā whaasātango ia te ia. Ia te tala mai tua pārapa. Whautei antula sunga. Ia Pastor Rolani Lafaele Leota. Rolani Mikaele Leota. Ia mole tātou whaala ei au. Ia malporkalami dao le lutang. Ia e selo nao ngā. Ia wa ale o ngā tasi le futia male umele. Ale o ngā tasi le ola wha tua le ola wha le nganga. Male tātou savalinga i le nei olanga. O longo winga. E alu foi le mapi e kuka se i lak savali ngisi o kai. O le winga o le nā tala. Ia e le taimi. Ia ka ki alu ai o le makua maanga i alak sabat. Ia e fora kai. Ia pi e kau eku. Ia e fora mar kai. Ia pi e kau ko o i foi le. E fa pe nā le nei o langa. Awane i ngata i o tātou la ngutu. Awane i ngata i an tātou upu. Ia pito sili atu. Ona tātou whaatino ina le mele sa unua mai ai. Ia ana au auna. Ioi. O le ngā ringa kako pepese makako la i mama. Makako kekeu. Makako woi whansa. Ngā uma mai a ngā le a mengia. Shhh. Mai. Au ko whera wa mio nga. Se kou Facebook. Se Facebook kar kou. Mai vai e le mere kupungi. Mea ngā re kupungi. Mai tst. Mai. Koe whafo i meira o funga ngai an moi. Koe ki mimika mai ngi au se vai. Ale whakua umangei a whamai leli e oe o le a mle a. Ioi. Ia nā. O lewa aso lua. Lono winga aso lulu, aso tofi, aso whareile. E yeini se tāpua i la stona i la sāpanti. Ia eifo i nā i tātou. O le tāpua i la sa. Longo winga. Kangoe kamuwhaifoi lele. E keu no loko. E le ngā kai keu o whafo. E makua avifo le pafa. E makua i pafa i kukongo. E makua i spray. Spray wha au le lei. E ana intern one tu le wha anta. Wāti le ina au le lei. E kau wha le kongo foi. E te kau lakalaka i eisi ngā pomu. E makua i, makua i vali lau basi. Ile tala ua au mai. Ua whai mai meki. E o e nono fo ile whale popo. Ali I fo meni e. Sau se I whai sau upu. E moni lei unga. Ua wha sale whale alunga. Tasi pai ala. Ai lua I a fia.
malo atu i te lainga whonga mua le nei tai ne auli. Ia matapo inga la tunu, ia wafo i le nei whapoponga o tāru telefou. O le leitio Samoa. O lau tāpo inga mo atu tala tumua. I ngō Pasifika pero silio na laulo New Zealand li roa whamari rufu wha mari atu whonga mua. O le usiri ngō mai tōu tunu. Whaawauli po te o tangata e awhia le televini Samoa. Ka alonga tongi le langolango Anthony Joshua e a Joseph Parker. E toi a vea ma champino no langi de panga ma mafa. Pa whangmaya, e whalau te lino ni telefou. O le ngōpir silio na lau lo sa whae ngoi te mai te Pasifika I New Zealand li roa whamari rufu wha o whaelo ina nei o kaia. O numero tasi le lisio pepeteine. Ai o Malakai o tū mua I le ngō pepetama. E tusa mwha maunga ma le matanga runga mata opore ro toi whare New Zealand. Sa mau le vanga o tala ale local democracy reporting I le lisio pepe uma. Sa lista reina li tau sanga ruafe maru whaare matanga ruenga. I le wha ngaina o le wha maunga e le o alo I mo le ruafe maru whaare. E le o wha saina fo e le matanga ruenga. Sa taula I ingoa e eiso o tanga matanga te Polynesia, Melanesia, Micronesia. A o wha ese mai e ingoa Māori. Te vanga na o iai se ingoa. E au fia umai ingoa o nei tangata no. Ai ulea e o mai li te mirei. E rei whaavaina se lisi alo I o ingoa pepe Pasifika mai le o iai foise fuafuanga. O sea whaatinonga li roa whemare lima. Ai o le ingoa kaia o e sili atu o na lau loa e whaingoa I pepe Pasifika. I New Zealand lea. I le valusu mali lima pepe. E tusa mali restara. Sa whaingoa ai. Ai o le ingoa marakai o whaatulunga ina numero mua I pepe tama I le lima sumarfitu sa le sitarina. O le ingoa kaia e mafo mai I Hawaii. O le naiwinga o le Sami. Ai o Malakai o le ingoa I tupunga mai Tonga. Mawhiti le whaingoa ia Maraki. O le winga o se awese au o le tua. Ia Samoa wailai o le manaia a e foi le sotanga matale tuu a tangata Māori. O le Ilandi o tulanga tolu le ingoa pero silo na laulo I pepitaine. Le foi tupunga mai Hawaii. O le nowinga o le pale fungala au whaalelangi ia e pole tamaititi whaalelangi. O isi ingoa laulo sa whaingoa I tamaiti pepitaine Pasifika e au fiai Malia, Tiana, Makelani. O pepitama o le ingoa koa o tulanga lua to so nei Masione, Tiano, Tiariki, Maariki. O le teine o le aonga maurunga tamata I Rotorua, le Rotorua Girls High School, Casey Paul, e matua I ato toa le leo wha maumanga o na awa I aonga, tanu mai lama le aso mua. Sa uru whale I le aonga I le lima o na tausanga. Sa ola wafo ina ia te ena le awa I le malanga tafa whaolo na ainga I Hawaii, ina ia nofo I pea I le masenga. Ma ua nau e whaawau le matati ali tausanga nei e ruafe ma le rupulema. Whaari e Casey. E na te le lope whapewheona I mawhai o na usia le tūlanga. O le le ai o se aso e misia mai le aonga. I lon tausanga mua I le aonga tūlanga lua. Ta I loa e eise sa uninga e amana I ai le awai o tamaiti aonga sa whaatamoina I le lipule nuu Steve Kedwick. Ma whaamaro si awa I a teia I fia moasan tu spase tu whaina. O le sa uninga mo tamaiti se laupasene le awai I aonga e unolea. Ma le tia I o se asoa o ngai kasi. E iai te misa ma iai teisi. A e leta I teuna ma I asoa onga. Na o aso malo lo ai po whai ungo vai aso e ma iai. E o I le vai teimi o le pipisa le COVID na o le whaatasi lava o na whia chama. Ai o le teimi o aso malo lo a onga. E ui lava sa whatawa na welo na inga a wai malanga ta pao e Hawaii. Ai sa I te ena ono le muse whale anga I le ato a tō le lei. A maumaunga o na a wai lea I a onga. O se tangata whaingaruenga, te whaingaruenga le Eco Store o ta tūmaua whianga I lana vaai. Ina ua mamulu se whanga au se vaila au masalala o iona fōlinga mamata. Ia le vaila au a o ianga o sia ia le pauta furuai po o le dishwash. O le official le saonga le mua ngaruenga po le work safe. Nā lato sua ina le whaalawalawe sa po mai pākuranga iau kilani sauti. E le aso fitu o mati, tua whemare futolu. Matalia ina I le aso na whir company le Eco Store. Lana tau tinonga mo le whaale leo le ola maloloina, ma le saonga le mū, ia inga ia. I le whaamtalanga le work safe, o le whaale lawe sa ta ue whaapea, ina ua mai ana paluina le pauta matutu ma whaapopo ia le tangata whaingaluenga ia le sua vai. E to walatu le masini whaata milo e paruaing. Aine o se wali ese ma le masini, o se tasi o whaamau o whaanga au sa mamuru ese. Na mafo ana sala lau solo le vaila au o mai ana suina I le ea. O le atata whaingaruenga sa mamaulan sa wali ese ma le masini le atemi peitai. Sa toe sa wali tua mo le tapeina o le masina peitai. Ta ele o mai le tino le vaila au.
ta wai ele I whai ni au o ngā re tangata whai ngā luanga di tūlanga I tāra whea ngai e tali atua I whaaralawe whaapea. E mai sene whao ngā ino lava e pui ari tino. O leo silo whaatinonga o ngā luanga Eco Store, Tony Ackland, o ia whaalia le loto se whaanoanoanga o iai, o noa whianga tū ngā sa o iai lea tangata whai ngā luanga sa tupu mai le whaaralawe I le whai ngā luanga. Mai le Pasifiko ma tā upu tangata e a whia le televivini o lo whao na liputia pe Samoa. Tol se la rusu tasi ma tā upu sa liputia mai ia September e o mai la solimo Januari. Tā whaari ere ma tā ngā luanga o soi fua maroro ina Samoa. O se fulma le fitu o ia ma tā upu wha maoni ai nai o tangata wā whia. Ma le tō whai la tō ele I mai ia tui pui pui whaia. Whaari ere ma tā ngā ruenga. O le tūlanga o tui pui pui o lo whaia ia isu esuenga mo ma tā upu o toi o tangata o wha maoni ai na le a whia. Tō suror paseno nei uma ma tā upu sa whai e tonga whitinga ar whale mai. Aore se lau ma le tasio I la tō o tamaki pepe. I lalo le se furu ma le lua masina na mātua. O le tele o tangata e a whia o polu. O le masino November sa forfolai le pipisa le televivini I le atunu. Ale te mene ana matanga luenga so fu mano loina ale te marae ora o health go gardens ale moto le kukile. Wo fa matu ina nese fa mtalanga I fa mai o le HMPV for the human metapneumovirus I le fa lia. O se tulanga la matia I le kuki e mawalalo. O pulenga le maro seina wala to mo sala to mo fa matu ina se la inga matu kia. E winga le HMPV I le lua fima le fotolu. E wo repotia nei ripoti wa whailoi. Le whaono toi whatupura I o tangata e a whia le vai teimi o le tau malulu I te tonu o le atunu I seina. O le vanga telo tangata o le a whia I aunga o le HMPV le tari ki tusa ma le fulu. A e mawhai o na a whia nisi ni a pianga tu ngā tele. Wharia e le te marai ora o lo lato whawa ona mate tuina I wha mai e peo fulu ma pianga tu ngā pata. O tangata e malanga I atunu e maulunga le tulanga la matia le wha mai e ao o na whai tete. Ma tā pāse whautuanga whafo mai pe a whailangona, e whaalongona mai. Ma ne a whaingo le sua ua ave se ma le vaar piti ale sami o New Zealand leo, lo ngotona ngā te whare se sae o polu, e leo ma whaina wha maoni ina le te minei se longa mo mai ane ngā senga. Tā whaari ai le vaengo le pui pui ngā le piti a New Zealand, o le teno le sua ua ave se o le manino le mai ai o ngā senga, ma le ave se o swasami o lo whinungi ai. O le tai fiti o le pui pui ngā wha piti a New Zealand, Commodore Andrew Brown, o I tāua. O le whaasolonga mo mua le se o le sua o solonga le lei e lava. Ia whianga ono tūlanga I o le tau. O le whaare tono le tau sa iai sa moa ni nā vai aso. Ta me se ai le vaa utu ia le sua o mai lunga o le vaa o lo ngoto. Te manua nui. Ma au ina atua I le wafi e pia. E ono le lo wate lo le tau sa vao iai lo whaatinonga sa o le mu ma le vaa toso. Ma le vaa o iai le sua o. Le sa toi te liwa I le moana e taulai. Te longa o toi tūlanga le lei I le tau. Taro talonga o tongi le ngolanga o champini mo mo le rangi le panga mafai fai pelenga Anthony Joshua ya lu pesori ai Lauri Joseph Parker ina te fatto I lo ina list temperatania Daniel Dubois ile fusuanga mo champini le rangi IBF I Saudi Arabia ile masna fo o Joshua sa fatto I lo ina Dubois ile la te winga le mai nei I se fusuanga le sa mo e Dubois ile I por towi o le tu yote o le tu sanga ile por tu fanga o towi ale The Ring magazine la te mai nei lon tona Britania. Ai o joa wafia I le whaupopongo ngō o te tonu o paka, o le atoe a vea ma champini lo langi la se rusu tolu le masina fo o February. E rusai ma le ripo del TV tasi. O whai loa I le whaalolo ngia o Joshua Paka lea, talu mai o nei whao e se nil champini lo langi le WPO mai a paka, I le la fusuanga li rasu ma le valu I Cardiff. O le whaalongo no Joshua o ati wha mausalina I talu mai, ona fate ia paka I Deontay Waldo a Amerika ma shile shanga saina I Riyadh ili tau sang tuwai le sa man malo mai. Ai o le lia pune e fusuanga o fasong nei Saudi Arabia, Turkey al-Sheikh. Tai whaalia le tamai nei lunga o penga o Sotainga, lau tele pa pea. E tali tonu le tui nofo lava le champini ya tupua. O le lia whaalau te reina whai plenga Joshua ya Eddie Hearn, e tali tusa o lamana tuma Joshua, le tai whaalia le o penga o whai plenga Sportsman Box. Ilona mana, o se fusuanga o le whainga tā tele mo tupua. O Hearn o avea ma se tasi e whaalau te reina whai plenga paka ila teminei lea, o li whaalia, o li teminei o iere fuso paka isi tulanga pito silio na le leo lantalengi. O Andy Lee, whaia o ngā paka sa maan maro I tau I o le whaia o ngā le tausanga I sauninga ale The Ring talo nei, o te tonu. O whaailo o iei nei o le leile mo paka, mai na te whao ina ele histi palelii, a lunga.
Tala no ai fai perenga. O le champini talu ai nei le panga mamafa ma le o mamai anu pesori ai lauri Joseph Parker Tyson Fury. O tu eli tai fo I mai fai perenga ina o Lucian Champino le WBA Super, WBO ma le WBC, ia Alexander Usyk. I la fusu anga talu ai nei. I se ata video pupusa fasa le wina I lunga o wala so tainga lo tele. Ta ia tongi ai sana a wato I wha masino I lo poina le o manu malo I lua. I la fusu anga ma Usyk o Ukraine. Na fola e Fury elo na li tai am fusuanga. O Fury wala wilo tele ya November le wafe masumale lima ina wo ye fate ina fato ilo ina ye Vladimir Klitschko Ukraine ina la fusuanga I sia mani ma ya umia mai champino pa mafa. O le wafe sumale tolu ma le wafe sumale fitu sa fola e Fury elo li tai am fusuanga ilungo wala so tenga le tele pitai. E po la matai mi sa li tai ai to tele le maya. O Fury sa ye fai ngwa ye paka lo no so e pau ana whaia ina lua la na tali ni pusu pa mafa o whaia ina lea ia Usyk. O le tamatai talo tenisi la lua mai Amerika na Naomi Osaka. E wha lua na mana malo le champino le tamasanga tenisi tamatai ale Australian Open Australia. Ta ia to e tau wila na whaia ina le tausanga talua ia Caroline Garcia ina la talonga. Sa ia tau tino na whainga ta telo na tau la ilan ta alo ilan talonga mo muole le tamasanga. Pea mafau le tunanga la matio le muolo na fale le mutele lo ua matua I longa na fatama I se vai ngo Los Angeles. O Osaka le champino le Ralph Smariva ma le Ralph Smariva Tassi ta fatoi na noina Garcia le pasolonga mo na tamasanga Australia le tausanga tuwai. Ina ua toi tali umaila na malo longa sa ave molo na maitanga tau tina. Na bitai. Ta ia fatoi lo ina I Garcia o Ferrani le asto na ono le tolu le ono ma le ono tolu seti. Osaka sa whanau Japani sa whamau tumu I Amerika talu mailo na lai tiki ma veai Los Angeles mona inga. Sa e whaari ai li poti Australia sa tilu e whawhanu o se solo le mu ma le afi o se solo le tusa mani tolu whale ma mau ai malona whale. O e whaari ai a wala awai seisi alu ilo na whale ave ese le pepa whanau o lan kama o ne na tele o ilo ina pe o le ale mea o le atu pumai pe a whai. A mu lo na whale. Tala nao de yaso, yai perfile mutu tauma, soi foia. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Se whakamalina o Sehani ma whiangai wa e malo le seunga e vai o toi foi o tātou polakalame le ni vai o la woli ni o la solua. O la so pei foi le o le vai foi le ua. Malo lo mai ngā pei mai sa. A le sa o wisi. A vi le vai so ni o le vai so fo. E al fa mada tu mai sani la vai tu lu tamam tina e o foi le vai ngana o malakat. Au mai le meo le fas pepa foi le fa I loa mai ai tu pe alu ia ma tu pe nai tu toi so ia tu te o le lianga va pena o le mo sui le tausanga fe koi fo fa malo atu ele tina ia Selina Siosi lua le vuka fa atu I Tessa Wang Loli me sepa se lau Channing Loretta Vine pa le papires kwa mai koe e manuia lele lava ki mātou I kine. Yeah. E pio na unta ustimi wa sola. O lena whailea o ulinei. Ni al whaantanronga le tustala. E ma le whionga I le teita il malo, le whionga le sawa apito, le whionga le tawaita I pāle mia ia fia me na ui mata afa. Na o sina vaenga le a winatu. Ia awa ia lau mai moa. Ma lau sila foi. Le ni vaenga o le awoli. Ia ona whaiale oi. Ia lau oe ia whaatatau, ma lau oe wha I unga, e le o nia mātou tala, e le o nia mātou upu, o le saunronga lea, a le fionga, e le taitai o le malo. O le e pe ia fia ia whaipuri. Pe la SSC mea e te tau ono uia e whaanga solo ai me tau pulea. Ia te awai, leo pe o whātau sanga taruntu, a lefto a o mai, Ae o mai fo. E o mai ele o se morianga o se ua maliu ele tama. Ae o mai. Ona o tala ua fatu. So that's the issue. And lesa o tom fai e whamanino I. Almela le ua tuku to e fo I mai I lau fisiri. O ele la ngona le na ele pati. O le ngata le ti ngalofu. Ae pe o le la su e au. Au te leilo foi polale me su e awai. Pe amalosi le au ia la uri la su ia le me le it won't. O le ua kakia le ia el fasolongo le tulafono. O mea foi safi ngalo ia la uri. E saili. Le la o ia ile taununga. Ya pe lava ela fa mataranga. Digo más otro día, como a ver, amén. Ina o monia ia la unio o sidi de la fawatu. O monia la uni. Lo sia fia fa taita. Wa watu fa tu toma e no fino. Monia la uni fa ta waso. E fa yo sa fa I una. O fa ta tani mai ale o le toma. E taita yo le toma pipi. Ona tu fa taita. O le ale tai me fa ye sa fa I una. Ina o monia la uni. Peter, ina amato no leona pe pese mai la to. E fai na fai una fateta. O fa pena lo tu. Lo fasi. Ilo sila fia fateta ina. Ai sa me na ile fai una. Ile tani la no mo ya na uni. Ai fata tani fata wina I fo. Le na tu. Ile teta ina o tato ma
Ia, o le taimi al tangata ia, o le taimi na al tangata. Pe tau te whai mai e wawe pe tuai, e tau whina ngal mali ni. O le whasoronga lava, o lo umawhawhau, le whawhaina o le tau. Mai, o le mea na umi ai. O le tau mawhai lea, i ala au. E whai le mea te tau na whai, o le wha mawai. Ia, tano ina tono kapeneta, tano i tono o le kokas, a ua le mawhai lava. Ia, tasi la le mea e whai ai le whai. Le rano whai. Whai lo le taimi le whai ai. Ia, e so fina ngalo o ta, ina lo mawhawhau na o whai mai le tua ngai le mea tau na whai. O sa o le o lau fisi. I mean, what changes, whether I made the decision earlier or later? What changes? Actually, it's the same thing that the HRBP has been singing and asking you to do. Your leadership decision decides what you should be doing as a leader. That's exactly what they ask you to do that you're doing now. Oh, so you're saying essentially, I'm doing what the HRBP is saying. That's what HRBP was pushing you to do, and you are doing it now. Yeah. A papela o lo mawhawhau na, e se se lo mawhawhau. E whai ala whai unga, I le taimi, ua tāra whea ngai, ma le whea ngai ai o au, ma la uwa inga whau ku whai, ma le minister le ua awhia. O te mawaia. Joseph Fulu, wanu whai kule ia whaila au ina sana mai kumore, so kime. Sa awai le whono a whawhakia nuna, e le au i naso. E la tofisi ni stai sui na kapelesa. Tofia whai kule le mau per topai, e lau ina lau whioma te tahi mani mani. Ia, o le nāmea e poe petofia. Ia te ua ia. O la e ta o toi whinangalo whaipule. O la o whiringa whataitai. O lo whisili le whaipule. Ai mai se o le wawa noa le kapeneta. Ia, pe i son whatu tuanga ia te au. Pe le ai. I le nei a mea. O la ua mau. O te le fia su e au. I se mea. O le wata atia lo tau whi whataitai. La Uli has been charged. He needed to resign. O la upu matou vaenga. Tatou loto te tele. E ia me tutupu. Ai me whai anu tatou whawhoi. A wale me whai lava. Le lau whasanga mai le uru la au. Ia tia. You know. E whai alo wau tiu te i le mewa tau fia ia ia. A wale fia ia le vaenga whau whai. E le me whai anu tu wau tiu te whaare malo. Se i o le la sanga e o iai pe whapea e whatini ia le fia. O nisi o whaipule. Ia le se foi me, o le mauta. E le nang mato. La ia le si vaenga. Foi lea. Le lo foi po whenme ia le lato whinanga. O tua ngā taimi whapene. O e tau tatai mai I tutonu. O le atonu ana me le tu. O le me le tu. Ua awhia le mitisa ona morian. A le la ua whatupu ai mai si mautala. Mo me e whatu. Ia nā tau tira whia o le van whapene I whamatara. Ia o le loto ita ma le loto tau I misui. O le mea alna ua lanu wai whai whatever. E le I to atupu nei. O le mea whatever. Ai o le wha moe ai. Ia e tau tata mai le mōro. O le ala. Ia ma tau whasese ai luma le ngā ruenga. A whai a wo o se tūranga. Foi leo I upu whai wale mwhai whau au whenga maro. E foi ia whiriwhiringa e whaianga I le natura. Ai mō le taimi nei. E whi whai atu ala u. Ma le mea foi o leo sui e lau kapeneta. Tā ua le whātua tuanga. O le are pūpū. O le are umi o te pare mi ai. O te mana umi a se kapeneta. Awa le kapeneta e whafoea le ngā rua. Kau whima risi, mistai e tō tonu leo whamaro ne.
O le ana le whatu tu le fio mai kātou o whai no whatu na whatuta. O le tu e le koe mulina o e mukani. E whaingofia al fisit o tu mau ia oe. Almena no mana wai, e le whai le mātou talanoanga o le whape whala o tele. No mana o, e whafsanga i le leia, e pei fo na ma whafsanga i malau. Ele o se me foi nele whape una ia ile finangalo rea i whalongo mai I tala I e whai. But when it comes to confidence, ia ua ia se taitai, I need to know that. Jack. Vai aso la ne fumo pan bene Tra vai e vai. Che ha fatto fai se pan non to le fa tutto no. E se tu la vuoi si lega un fiume. Io non la movida il faro che ho avuto fino a pan via. E le tua. Ia, vai. Le anime te le fatari e vai po l'anime tu mo le son fu. Ele ma fai no fa mtala po a tala ista ka te fai. Na la o tala. O leo te malama le rei, ile tu la fono, o avanola ia I palmia. Yeah, but I have seen my name at Tao, that I for falling on Tao. At first, I long Laulina Nabe. It am Tanga my almere. We lay no mato or matoa pages. Yeah, o tato te malepe. I'm up to the figure. So, Olimet te Fano Noi. Tasit Tangata, Mananga Yoinga. O a fianga ia o mai ate ai te ia o tupu ele mele ia te ula ia mo tangata ia ma fofau o la tu nga fainga le e fai ele mele mo le fai puli o ile fai lana te tuna inga o ile ia te le fia tau tala fo ia o tangata malana filfili. 1 minute, you're doing a little DIY. The next, you've done too much. Radio Samoa. Taslima ivatolu. Amo. A whaialo sa ili se a onga a mata molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. O mana o mie oe po se isi lo a inga se fisoso ani tau whemalanga inga moni usila. I mata au poe pei o le vaita mai no whanau po o ngaluenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iailana lai sene, ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, I mata upu tau whemalanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iane le mato Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, I le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. O e si la fia mea e whaatino e mawhaiona e umia iso fale motu le lumanai. A whai fo i iso fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga, e whaonga aile equity o lo fale. A wane e misiere por kalame, o le malu I fale, ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru wa yaso taitasi, se fulu e te aile whaa. Radio
Samoa, kasilima i vakolu a mo. Ia masalo le sivangal na le la la tuet fa sononga. Ia malia le ufinangal. Se yo aku ia. Ele o se fai mangi ka oile e ki rokulan le la. Ia, o mea umana, a o le isu waia, ua mapunga, ono le matau kule ia lau, le laua iei langona malolosi o tangata. So, e whai ngofia, tu maupea lo fatu tu ina wau, pele ai, ia, tari mai, whamaria mai ere ai, ia o whamaria fo ia. Tau. Ia, pai. O Samoa le tunu sauloto. E le vape foi o te alota mala ini mea. E fai o le fisiri o le fatu tuaina e le fai ngofie, mo se taitai. Lua, o le taua veina o le tofi minister, e leo se me fatau wafo. Tolu, la ia tu la fono e fai a. Mai tau no fape atu i le lui le au mai. O le tofinga la vo minsta, tasi atanga te tu i lalo tu la fono, o le pali mia. Mai e le fape se ngadu nga fo i le fakon kalake, a o le taimiwa i le mga oi, nga negotiate le po le ale, o au penifiki o au mea whairo kongi, o angi mafu anga le kuliai oe, e le o le melina. Mai foi le ina ua momoli atu ia le tusi le ministare o le peo titilo atu pe ele io o lona mafaufau o le avea le fesili o le fatu tuaina ma se mea ave se ia o lona manatu o le saulotonga o lona manatu ele langolangoina ele tauna faina I lona. That's how I read. Well, of course it affects the ngadwen. La na nga mati to fafsanga ai le sunu fatu to nga yata. Well, I feel regret. Ile mea le ia fuafuanga ia e tape natu ia to te ungo tu la fono le pamsinonga o tape nanga o me o whanga palota ia o le toe whatuna inga o matanga ruenga. I mean, so, I feel regret. Well, afape sepe fea o le adem fai ona whaawau le porkalame lea. But o me what's to, mai e tasi ale me tonu ai foi lo mafafau. Pe afa o le fua foi lea e amai ata o polala wa unga yo inga fai pa o atu I taile panmen. O lea ile tu o lea pe o te manao. Foi le e to e batu fo ile malo se tu langa fale to
Pei fo ile tato wo mai ile mai au le parota. Do I want to put the country through something like that? Well, ile ka mo fainga e fa'awa. Wa pe fa'awa le ya. I mean, we might make deals, we might do this, we might do that, but ele ngā kia o le aia ia whainga whaile tono le li o whai, ma whai pule. So, o le au te mātai tūin, whailea, pe o le ala options e tau ono wa ai. Ale me ale watu ai pēr pe o nā maila o whasan lau. Whailea, o mea tutu, ale ai alo mea e whaanga soro ai. O le tele ala e pa u mai le pasenga o whaipuri. Ia, tu mai pēr le pasenga o whaipuri. E whai e mātou le whai u. O te leiloa, po le atua ngā teu e te wai. Pea whapea, o le mea moni aia, e le fia muli muli le tu la fono. Lea vaenga, a oa ua aia, le voina mātou o whatasi uma, mo moli atu le tunu, o mātou ti sa vali tu la fono. A le la ua mai tutu le malo, ai whai atu ono le ua fia le stangata o mātou. O i le eila tauna ese le mea whai. Because that's fundamentally le mele e tupu i. O le vainga fo ilan mātou vainga. E le o staita i mārosi. E whao ngalo pawa. E whai e le mele e loto i ai. E te se wāna video tui na. Ia, ele ia se me tupo, il malam na maule alwe whaitau. Ia, ma tala no i tangata e malam na. Nangi e tau, pamsi, nangi, mbuli. Lea ele se ma whailo inga ma le taitai o le tuangai. Ai le tau mate te tau na whai se ma whailo inga. E al tūranga masani, ai me se pēa loma se whonutanga le parliament. Ai me se o le whono mua le o tau sangalini. E me tau o le komiti o ngā ruenga. E la au, e te tai o le parliament. E le speaker, manaisi sui. Faturanga il por kalame parmin ia polisia vanona e feiro ai ai o te manatu i le turanga ai o mei e fa vesi ni ia ele alofia le fatala noa o le taitai o le tuanga ai ona o le sivaenga tele na o le parmin mai o sia mato ta kulela o tutai Ona o le tele ia e iai ia komiti ka parliament. Lena tātou whaumahu, ka whonga e tātou siku. Le i makaina au sia pe whaumani e ina ala tau ripoti. Wawatu iai whautuanga e oe whamai a mai ala tau ripoti mo le whono la tau mai e parliament. Ia mai si mai mo tau whanpulanga. A utura i mai mausani mai e amatanga mai a. Lewa wa ai e tula. Te whoringa e le tau nuku mai ale ane mai. O iai se popo le ngoro fio mai te tei mani. Vai o ia. O nganu ngat parliament, ai elo se metu. Ia, o le foi le e fua ia ina, le fa wa mo le fa wa. So te le lola po la tonu le winga o la ofisi. Awa
a whapea o le whairoa inga, ale pāre mene, e tara noi nailo, tofu pāre mia, e nisi mea i tu atu o le mena. Ia, o le mwhai ona whaauau, pe o le mwhai na whaauau, e ei ia implications. Mō le ngādua ngād pāre mene. Kere lola po le ale... Wina lo sili komiti pa pāmene ia, lea na le mawhai o na whaamangieina, ala tō hāwenga, e wati tōnu whono le tanwai, e nā ve e whautuana, ia, whamai ai amai o tō wala sāwhai mai. A watu se awa noa, se whamai ala ka ngā luna e mai, a lewo ko tupu mai ia nei pe whea. O iei sau ko lenga ātoa ai, mani silai o sili. E iei po ia tō whorapolanga le whās. Whorapolanga o na tō whainga mālo, whamangianga tangata, a ngā i rumanai, a lewo tupu mai nei pe whea. Similar atu. O iei ni whorapolanga o lo fionga. Alena, e tele maua mai le fisili ale teine lea. A whapea, e se mea o manatu ai, poi lea, e pe isa o regret. Yes, my regret is. Ole ale mwhaina whaauau, ia por kalamene. I've already said that, so I don't know what else you want me to say. Se quiero confiscar muy mucho. Ai longa, ai foi ni fitu na inga ni me laiti a mtanga wenga autuaia e fau fale mai ia suir cabinet fo. Foi lá ele me está suia. O mel na le mana o mi ai le suia tu fa wa pel nga dwenga ye polare o mi fa na fa wa wa. Can we finish? Se longo atu le me fa ye. Ba sei tu. O tala o mai. Sekia. Ia lena a whaio e toi fia mahala malama tili ma e toi fia manga whangafa tili. Anga isa o lungo le tātou Facebook, ia male YouTube pole Radio Samoa. E peora o wha pulantu la amtanga. E leo ni a mātou tala, e leo ni a mātou wha mtalanga, e leo ni a mātou manatu, po oni o mātou langona. Sau sa o lava mai le a fionga le tamai tai pāle mi o le tātou tru. E peona e whaafunga me e mai mō mai iai le nei fo i vaenga o le aso. Ea o le tautua lawa i mala o nanga le Radio Samoa. O le awina antu, ea ma awina ma whaalawa i te le antu nisi o taimi. Ea e whai o e lau whai unga. Po whele me te hanga iai sisi fo sa e tonga po o mātou. Ia, ona o le tau fofolenga singa sea māloa le tātou tunu. Tau ina ia whai, wantu ai se wha matalanga i le dei vaenga o le awoti. Ia, tālo sia, wā le tau mai tau atu fwoi lele le saunanga le tamai tai pāle mia, o lea o lo lumana i nei le whono tanga le pāle mene. Nau whai tau mana le ila le tai au sina vaenga leo le tūla whono, o le tūla whono le po le wha vai o le tātou mālo. E wha te tau lea i le mea tau pule. E nate whaata apeina ia le nofua inga a le pāle mia malana ka penenta. O le fsuia inga fo le tūla whono na o whaitau iai. O lea o loo whaapea mai ei le tūla manino i o le tūla whono. O le tūla whono na o le wha vai o le malo Samoa. O loo whaapea mai ei le tūla whono. E le ma whai.
I to tonu o se whaafale tui. Ona whaamano lo le tofinga o le taitai o le malo po le pale mia o le malo Samoa. A e fia whaitau iai o nai lunga o le upenga tawha ilang ia ale pale mene o le tātou malo tuto tasi o Samoa. Lua o le whaamatalanga e tau lunga antua i le tātou whaatalanga lea le fionga le tamaitai pale mia ia ma le auto sitala i le so i Samoa. Po o fea le me angi anga iai le matangi le mata upule nei. A avantu i o i le pale mene. E te sila fia le tangata muli muli lava faa lilo na fina ngalo. Ma o ina foi. E faa mao ni ai. Ia pete e na po le a lava. Lo na fina ngalo le ai le taimi. Na te tau a au ina ai se faa i unga. O le ai o iai le fono tanga. Faa bitoa le i le asonga fua le vai asa fo. Tasi le tangata o lo iai lo na sua fai lano le tula fono le faa vai o Samoa. Ua nao le au mamalu o le malo o Samoa. Ua nao le au mamalu o le malo o Samoa. Nan te whaia le whai unga i to tonu ia o le tūla whono i peoni i le tātou whawai. Ia na, a e fia malama lama e fia lo ia pei o au e le i wha uina. Ia na e fia le ma e tala awane. Sila whai tau ma malama lama le lei. Ile tātou whaavai. E peo no whētu. O le matawha iu e mātou, o le awatu. Na o na longo po ia li, ile pa ia male malo le tātou tru. Pule o e po whele mea nga iei lo whidangalo. Lu ngā la lo au kafa, ioe lo loto pe lau tele, e pule al, ioe, pule al tangata ia. I lona ia whidangalo. Ai po whele mea nga iei le matau, pulea po le ngasingase a malo le tātou tru. E tasi pe le tangata. A saini I lona la vaia loto fuate ifo ma lona loto malie. Ia po sona fina ngalo. Wa nao le amba manu le malo Samoa. Ia e mawhaiona ia saini. Ile ioe, ia po le lea. Ia ona umai leo le mta upule ni. Ia o se talantu da ile ni vaengo le hawauti. Ia e malo le onu sai. Malo fo ile lava papali. E le whaingo fia le nei vai tau. E whai fo o le da a o le nei. Ioe, o le ngā ruenga ai a mātou ia le au whaasala lau. E na o le au mai o vaenga o saunoanga, ia o na tui nāntu la ia ia ante oi. Whai e oe lau whaata tau, po o whea le mea ngā iai lou tali tonunga. Ai au ri ngalo ia e tātou. E iai me tustusia, ma whaama mawina, ma aloa ia. E iai foi mea. E ma whai ona tātolo ina le tūlāwhono, pe a whai o lou nā whinangalo. E oi, a whai o lou wā nā whinangalo. Le mea nana le ina whai a tātolo tūlāwhono. E le kāwhia fwoi e lau puata ma whai ngā le tūlanga lea. E lea ua ia fwoi e le matapia le mānaia. E ua fwoi ni ngalo ia tātolo. Se le mea fwoi le tā ua o le vā wheanoa. Ia po le vā tapuia. Le kako ke pepese ai le aso ma le aso le taimi ma le taimi. Ai vole tūla whono o le tālunga o le lakapi. Awani o tātou tā alo i le tino. Tātou tā alo i le polo. Wa le polo whai i le tālo. E le whai i tino tangata. Se i vanga nāla tālunga i o le whai pelenga. Ia o le tūro. O le kalaki. O pi inga. O ka alonganga. E le i e whao ngā ialo o e malosi. Ia e rua kufu kongi o le maia. E wha le kongo o mea whenga luenga. Ia ngā kalia mara whaafukai. O te mana tu ai le wala au o se tasi. O whaafine longo wā. I mea tau fusu anga. Ngā fusu kongo le maia whaalonga kunga. E ai e pi. O solo i whaafu ma le maia. Ngā oso kua i whaafu ma le maia. Kai ai le longo palasi. Lau le longo whamai le longo. Bring. Ia, ai whamele wala awar ka māno I whafo. Oi, whamele wala awar stene ti whafo. Tau na I ka pingi e whafo ia, tau whafo I ka pingi ia. A whaialo sa ili sea o ngā a matsa molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au ki lani I saute.
E toa tele whai a o ngā ngawaa, o le a o ina le whānau, e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa, mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i maangele, whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whanau witi, o tupui pui la COVID is fluiva, mo i lātou is fuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai i maangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Radio Samoa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te whawhiloa ia te whoi tātua tunu o mai tātua porkalame nei o le Reto Leola mo oi le nei aso ma lor soi fua manuia. O tusia e soto sfulfar whai upe sfulfar whapea. O le a tau iova mo outou ai whaalolongo outou. A le upu mo e laso le nei le upu lea whaalolongo. Inisi upu fi le mu. Be still. Il tuspa ia, o vai tuspa ia, o leisi au penga le tele na whaongai le tua e fesoasoani ai i lana whanau po le au ia Israelu. Ia e maise fo i teimi fo i e whiangai ai Israelu ma le nuu ma teimi whaingata. O le melea, o le fifi le mu o tangata. So i tuspa ia lae te waai e tele teimi whapena. Il salamo e whaasfulu ono whau pesfulu. Ia il fo i tau masani lava na e whaalongo whapea. Be still and know that I am God. No winga, file mu teimi whaafitauli. Ma ia i loa o le tua na te sila fia mea umalava. Ina uafisa nga Israelu ma le sami ula. Ia uafime mea i le nu a wafoi. O luma sami ula. A o tua wharao mana a ule o mai koe pingi ma koe a wha uma le nu ule o le tua no ese mai ai pito. Ia ua whememe ai le ngu, vevesi vale le nu, whai tio ngisi a mose o ngisi koe a pararau wa vale, wawai o le okil mele o mai, whai mai lor kala mose. Ok, o le a tau iova mo outou, ai o le mele a kou ke whaia, e mo o mia o ngau kou be still, e mo o mia ngau kou whaalolongo, au le pisa ai whaalangolango i le tua. I ngisi upu kutu whai mai mose, ok? O le a taula iova mo outou. Al mea mo o koe whai. Ku ur kau karso. Ku ur whai kio. Tu ule mui ai whaalolongo i le li. So lala mea whai. Inga ua ka ofir kau kakala ma le mui ma le whai tio le ngu. Tango lo ma le tua. Whai le wawenga. Tatala le sami ula. Se kaimi mua. Ai sava vali ai le nuu o le tua o le spiko o nga whapulou le sami ula. Ia le au tau a wharao oki umar fika wharao. So le songa foi la mo o le asole nei. O lo umanu malo i whai tionga ma muinga ma so se os whainga se isi o whai aku i te oe. O le kali. Fifi le mu ai tuu i le tua. Wai lo lalolangi le nei. O le lalolangi le nei. E tu mui tangata kau mawhai fi ngau i te oe. Tangata mui ka ngaka whai kio. Me manga oi. Ia e whasanga koe ke whingau. Alelu ingai mo oi. O lo mangu malo pe a whai oe se tali o le tua. A ue ke a mga ia. Whaalango i le tua. Ma e fi le mu. Le tua, whaaftai. E te wha penga i mātou. Pe a mātou i lo na fi le mu.
ma whaalango ia te oe. Whamanuia lau tunu ona o Yesu. Amen. malo atu i talenga fonga mua le nei tai ane oli ia matapo inga la tunu ia wa fo i le nei fa ponga o daru telefon o le leitio Samoa o lau tapo inga mo mo atu tala tumua i ngō Pasifika pero silio na laulo New Zealand li roa whamare rufu whawha maria fonga mua o le usiri ngō mai tō tunu wha awauli poti o tangata e awhia le televizini Samoa ka alonga tongi le langolango Anthony Joshua ia Joseph Parker e toi avea ma champino no langi de panga ma mafa pa fonga e fala telino ni telefon o le ngobir silio na lau lo sa fai ngoi te mai te Pasifika i New Zealand li roa whamare rufu wha o whaelo ina nei o kaia o numero tasi le lisio pepetene ai o malakai o tu mua i le ngō pepetama e dusa mwha maunga mare matanga runga mata opore ro toi whare ni Zealand sa mau le vanga o tala ale local democracy reporting i le lisio pepe uma sa listerina le tausanga ruafe mare rufu whare matanga ruenga i le wha ngaina o le wha maunga e le o alo ia mo le ruafe mare rufu whare e le o wha saina fo e le matanga ruenga sa taula ia ingoa e eiso o tanga matanga te Polynesia, Melanesia, Micronesia a o wha ese mai e ingoa Māori te vangana o iai se ingoa e au fia umai ingoa o nei tangata no ai ulea e o mai li ke mirei e rei whaavaina se lisialo i o ingoa pepe Pasifika mai le o iai foise fuafuanga o sea whaatinonga li roa whemare rima ai o le ingoa kaia o e siri atu o na lau loa e wha ingoa i pepe Pasifika i New Zealand lea i le valusu mali lima pepe e tusa mali restara sa wha ingoa ai ai ole ingoa marakai wa whaatulunga ina numero mua i pepe tama i le lima sumarfitu sa le sitarina. Ole ingoa kaia e mafo mai i Hawaii, ole nei winga, ole Sami. Ai o malakai ole ingoa i tupunga mai Tonga. Mawhiti, le wha ingoa ia Maraki, ole winga o se awese au ole tua. Ia Samoa wailai ole Manaia, ai e fwoi le sotanga matale tuu, a tangata Māori. Ole Ilandi wa tulunga tolu le ingoa pero silo na laulo i pepe kaine, le fwoi tupunga mai Hawaii. Ulo no winga, o le pale fungala au whaalelangi i ai pole tamai titi whaalelangi. O isi ngō la uloa sa whae ngoi tamai ki pepe teine Pasifika e au fiai Malia, Tiana, Makelani. O pepe tama, o le ngō koa o tulanga lua, to soa nei Masione, Tiano, Tiariki, Maariki. O le teine o le aonga maurunga tamatai a Rotorua, le Rotorua Girls High School, Casey Paul, e matua ai ato toa le leo fa maunga o na awa ia onga tanu mai lava le aso mua sa uru fale i le onga i le lima o na tausanga
Ta ola va fo ina ia te ena le awa i malanga ta fa faolo na ainga e Hawaii. Ina ia nofo i pe i le vasenga. Ma ua nau e wha wau le matati ali tau sanga nei e ruafe ma le rupulema. Whaari e keisi. E na te le lope wha pe whiona ia mawhai o na usia le tūlanga. O le le ai o se aso e misia ma i le aonga. I lon tau sanga mua i le aonga tūlanga lua. Ta ia i loa e ia i sa uni ngai amana ia i le awa i o te maitia aonga sa whata mo ina i le ripule nuu Steve Padwick. Ma wha amaro si awa ia te ia i le fia mosan tu spase tu whaina. O le sa uni nga mo te maitia se lau pasene le awa ia o ngai o nolea. O le tia i o se asoa o ngai kasi. E ia i te misa ma ia i teisi. A e leta i teuna mai asoa onga. Na o aso malo lo ai po fai ungo vai aso e mai ai. E o i le vai teimi o le pipisa le COVID na o le whaatasi lava o na fia chama. Ai o le teimi o aso malo lo a onga. E ui lava sa whatawa na welo na ainga a wai malanga ta pao e Hawaii. Ai sa i te ena ono le muse whale anga i le ato a tō le lei. A maunga o na a wai lea i a onga. O se tangata whaingaluenga, te whaingaluenga le Eco Store o ta tūmaua pianga i lana vaai. Ina ua mamulu se whanga au se vaila au masalala o iona fōlinga mamata. Ia le vaila au a o ianga o sia ia le pauta furuai po o dishwash. O le official le saonga le mua ngaluenga po le work safe. Ta lato sua ina le whaalawalawe sa po mai pākuranga iau kilani sauti. E le aso fitu mati, tua whemare futolu. Matalia ina i le aso na whir company le Eco Store. Lana tau tinonga mo le whaale leo le ola maloloina, ma le saonga le mū, ia inga ia. I le whaamtalanga le work safe, o le whaale walawe sa ta ue whaapea, ina ua mai ana paluina le pauta matutu ma whaapopo ia le tangata whaingaluenga ia le sua vai. E to walatu le masini whaata milo e paruaing. Aine o se wali ese ma le masini, o se tasi o whaamau o whaanga au sa mamuru ese. Ta mafo ana sala lau solo le vaila au o mai ana suina i le ea. O le atata whaingaluenga sa mamaulan sa wali ese ma le masini le atemi peitai. Sa toe sa wali tua mo le tapeino le masina peitai. Ta ta ele o mai le tino le vaila au. Ta wai ele i whaienia au o ngare tangata whaingaluenga li tūlanga i tāra whea ngai e tali atua i whaarwalawe whaapea. E mai sene whao ngai no lava e pui ai le tino. O le o silo whaatinonga o ngā ruenga Eco Store, Tony Ackland, o ia whaalia le loto se whaanoanoanga o iai, o noa whianga tūngā sa o iai lea tangata whaingaluenga sa tupu mai le whaarwalawe i le whaingaluenga. Mai le Pasifiko ma ta upu tangata e a whia le televivini o lo whao na liputia pe sa moa. Tol se la rusu tasi ma ta upu sa liputia mai ia September e o mai la solimo i Januari. Ta whaariere ma ta ngā ruenga o soi fua maroroina sa moa. O se fulma le fitu o ia ma ta upu wha maoni ai nai o tangata wafia. Ma le toa whao la tau ele i mai ia tui pui whaia. Whaariere ma ta ngā ruenga o le tūlanga o tui pui o lo whaia i aisu esuenga mo ma ta upu o toi o tangata u wha maoni ai na le a fia. Tōsu rol paseno nei uma mata upu sa whai e tonga whitinga at whalemai. Aore se lau male tasio i la tō otomaki pepe i lalo le se furu male lua masina na mātua. O le tele o tangata e a fia o polu. O le masino novemba sa forfolai le pipisa o le televivini i le atunu. Aore te mene ano mata ngā luenga so i fua mano loina ale te marae ora o health Cook Islands, ale motu le kuki lea. Wa wha matu ina nei se wha mtalanga i le wha mai o le HMPV. O le human metapneumovirus i le whaalia o se tūlanga lamatia i le tukuki e mawalalo. O pūlenga le maro seina wa lato sa lato mua whaamatu ina se lapta inga matautia e winga le HMPV i le luafe ma le rofo tolu. E o repotia nei ripoti wa whailoai. Le whaono toi whaatupra i o tangata a fia le vai teimi o le tau malulu i te tonu o le atunu i seina. O le vanga tero tangata o le a fia i aunga o le HMPV le tari ki tusa ma le fulu. Ai ema whai ona a fia nisi ni a pianga tū ngā tele. Wharia le te marai ora, o lo lato whawa ona mate tuina i wha mai e peo fulu ma pianga tū ngā pata. O te ngāte malanga i atunu e maulunga le tūlanga la matia le wha mai e ao, o na whai tete, ma tā pāse whautuanga whafo mai pe a whaila ngona, e whaalo ngona mai. Mana a whaingo le sua ua ave se ma le vaar pite le sami o New Zealand le o lo ngoto ngā te whare se sai o polu. E leo mawhana wha maoni ina le temine se longa mo mai ngā senga. Ta whaari ai le vai ngore pui ngā fita New Zealand. O le tēno le sua ue ave seo le amanino le mai ai o ngā senga ma le ave seo swasami o lo whinungi ai. O le tai fita o pui ngā wha fita New Zealand Commodore Andrew Brown o i ta ua. O le whasolonga mo mua le ave seo le sua ua solonga le lei e uilava. Ia whianga ono tūlanga i ai o le tau. O le whaare tono le tau sa iai sa moane nā vai aso.
Ta me se ile va o tu ele swa o mai lungo le va o ngoto te manu anui ba o ina tua ile wa pia ai ono le lo wa te lo le tau sa va o ia i lo fa tino nga sa o le mu ma le va toso ma le va o ile swa o le sa to te li wa ile mana tu lai te longa o to tu langa le lein ia le tau Taro talonga o tongi le ngolanga o champini mo mo le rangi le panga ma fai pelenga Anthony Joshua ia lo episode ia o Joseph Parker ina te fatto ile lo ina list temperatania Daniel Dubois ile fusuanga mo champini lo rangi IBF i Saudi Arabia ile masna fo o Joshua sa fatto ile lo ina Dubois ile la to winga le mai nei i se fusuanga le sa mo e Dubois ile i por towi o le tu yote o le tu sanga ile por tu fanga o towi ale The Ring magazine la te mai nei lon tona Britania o Joshua wa fia ile fa popongo ngo o te tono o paka o le ato e ave mo champini lo rangi la so su tolo le masna fo o February e usai ma le po del tivitasi o fai lawyer fa lo ngio Joshua Pakalea lu mai o nei fa e nel champino lo langa le WPO mai a paka ile la fuso anga le ras mal balu I karef o le fa lo no Joshua o ati fa Mauselina I tanu mai ona fa te ia paka e Deontay Wilder America mashile shang saina I Riyadh ile to sang te wai le sa man malo mai ai o le pu nei fuso anga fa so nei Saudi Arabia Turkey Al Sheikh Dai fa lia te mai nei lungo pengo sotenga lo tele fa pea. Tele tonu le no for over champini ya tu pa. Ora ri fa lo tele fai plenga Joshua ya Eddie Hearn. E tali tu sola mana tu Joshua. Le dai fa lia lo pengo fai plenga sportsman box. Ilo no mana. O se fusu angola. O inga ta tele mo tu pa. O Hearn lo ave ma se tasi fa lo tele fai plenga paka ile terminei le. O li fa lia. O le terminei o ye fuso paka isi tulanga pido. Silio na le leo lan talengi. O Andy Lee. Faya o nga paka sa man maro I tau yo faya o nga tu sanga I sauninga ale The Ring te lo nei o te tonu o fa ilo o ye nei o le leile mo paka mai na te fao ina ile isti paleli a lunga tele no ai fai perenga o le champini talo ina le panga mafa mo le o mama anu pesori ai la o Joseph Parker Tyson Fury o to elita ya fo I mai fai perenga ina o Lucian Champino de WPA Super WBO mo WBC ya Alexander Usyk ile la fuso anga talo nei Isi a te video pupusa fasa la wina I lungo o wala so te inga lo tele. Ta ia tongi aisa na a wato I wha masino I lo poina leo manu malo I lua. I la fusuanga ma Usyk o Ukraine. Ta fola e Fury elo na li taiam fusuanga. O Fury wala wilo tele ya November o le wafe masimale lima. Ina wo ia whate eo na whato I lo ina I Vladimir Klitschko Ukraine. Ina la fusuanga I sia mani ma ia umia o mai champino le pang mafa. O le ruafu ma le tolu ma le ruafu ma le fitu sa fola e Fury ele li tai ampusuanga I lungo o wala so tenga lo tele peitai. E po o ma taimi sa li tai ai ai toi tele le mea. O Fury sa ia fai ngoa ia paka o lo nauso e pau ana fai inya lua o la natali ni pusu e pang mafa o fai ina le ia Usyk. O le tamatai talo tenisi la loa mai America Naomi Osaka. E fa luona ma malo le champino le tamasanga tenisi tamatai ale Australian Open Australia. Dai to wila na fai ina le tusanga talua ia Caroline Garcia ina la talonga. Sai to tino na fainga ta telo na ta la ina ta alo ina ta alo mo mo le ta msanga. Pe a mafa fa le tulanga la matio le mo na fale le mo telo lo o matua I longa na fata ma ye se vai ngo Los Angeles. O Osaka le champino le Ralph Smariva ma le Ralph Tassi ta fa to ina ina Garcia le paso longa mo mo na ta msanga Australia le tusanga tu wai. Ina ua toi tali umaila na malo longa sa ave molo na mai tanga tau tina. Nabi tai. Ta ia wha toi lolo ina I kasi o Ferrani le asto na ono le tolu le ono male ono tolu seti. O Osaka sa whanau ia pani sa wha mautubu ia Amerika talu mailo na lai tiki ma veai Los Angeles mona inga. Ta ia wha ria ili poti Australia sa tilu e wha whanu o se solo le mu. Ma le afi o se solo le tusa mani tolu fale ma mawai malona fale. O ia wha ria ai. Vala wa seisi e alu na fale ave ese pepa fana o lan tama. O ne na tele o ilo ina pe o le ale me o le atu pumai pe a fai. E mu lo na fale. Tala na de yaso, iai perfile mu tantauma, soi foia. Tasilima I Fatolu Amo Radio Samoa.
O le vinga o le tua mai le au la kapia le tamauti. E pe ona tufatsie le ftelinga ia matamua o Pati Junior Salima ma le au la kapia le tamauti. O te mana tua le taino le pesele. Ina ua whaia ina le mātua au i le plate final. Ia i le aua le uso ia se upule mandin. Walu le tolu aso. O matala noa masi o usona ia se upule. O vati ia se upule soli. Ia, o le manga ia o le koko nginga e lang pingiki. E malo se kula lang uliuli lang pingiki. Ia, fa maile uso ia se upule. Ma ia, ka ke pisa eki ia u ka kofilo ilunga le malai. O le winga o la utala. O kai. Se ti ngā o le mena o ia ta ulunga le malai. Ina ua. Foa i le mako malu. Eo. Ia uwa alonga ku ngar kiminga. Sole. Ala le ti. Le pese le foka au mako ngia. Mai. Au mai e sui lo lo toi. Ai fa mai le si kuti a polo e. I ngā waku ia o e kango se kamai kiki le ngai a wauri le mō king o le la u wha kolu ngai wha la le ngai kolu asu. O le tau mawhaila i te e sele ti a polo le temi. Ka se me i ngā ki ngā mawhainka. Ai la te wha alongo i lungo le malai le temi na. Wha pe, ia we. O koe kau alo mawhau. Langkanga kai e kua kol malai. O koe mangkuanga lo wanu lunga le faski pulpiko i lunga i oi te wafi i le aso mua o le tamu sanga lea le Global U7 sa. Na walu wantu i lunga. Sali, e whaale le ia me pu e ankana i lunga. Ia, o tawa tua i nisio la u whaasala lau le whaasala lau ina dalo. O whaape, ia we. Longo winga. E makua ke lea TikTok ngā kai whaile me lau ke mawhau wale temila. Ia, o wape, ia we. O le whea kula ukala. Ka se ki ngā. O le mole meo louwa aia kula lenga skoa la le ai le alu lenga sko. Ia, o wha tawhantu lo i le si tu o waekunga. Ia, o se usola mo sau. Mai malo ari se. Kaku ia, wa pau lava. Ia, wa fiki ako fo le polo ngā ia au kou ngi aso. Ia, o nau whaia le lutala voile. Moko i folo paka koe kongu le kinga. Ia o kala ala a whale lima ia i ku. Ia, o wape, so. Mga whakua ole o langa se mea kinga wape. O le winga o la utala. Ana wape sasi la unga i oinga i runga o malai le aso leo. E o umar kimringi. E le kai alu i lano ia mo meo waka o TikTok. E feo lolo ia se wakari ile ia John. O la walu sa o yo John. Yo la walu sa mo. La ngarka ka e makua ula ki ro ngakare. Ya, pantalo fan tui. E la kamale o John o le mafuta mai i le motele i le nei a woli. Wala ki ale le va ve mo ngi la wa ve anu i sa mo. Ai o le winga o la utalo. Sole. Le pese le foka o makuni. Ya. O matua tu nei tua. O whalonga kunga. Solo koe kokolo mai fole mea. Leanga le mea sole ari e ki ngā o le mea o reiko. Kas ki ngā. Ea, o vai e kunga. Sole. E se fōringa o kamai o mai ku. Ngā o konga malai o whape irunga urum ki ronga iru. O vai e kunga. Sole. Koe a pa ila non muki. Ea, o le taimilare. O le taimila o ita. A whai o ika ne whamei o ika o le whaia aunga po le tei malanga po le ala o tutofinga. O loka kaimilea. E ke kia ruakua i loa ka tako uma manawari ia. Pe whai si whainga. Ia e ui alanga ki ngā mama kui la ka whaalongo rea tei. Ia. E no te whaape. Ia o ka whaai a kui. Ia o makua whaangongo maringi roi maka. Ia o reilo. Ia a maringi a koe mau ia roi maka. Ia o wahaki di ngau so mero kai. Te la o mene whai. Ala o la a kua whai. Uma. Ko urunga leu. E ia o ka whaalonga kore kimi. Kua fia kanga koe makua. Fōsi maupo mai makua i o omia. Ia au ka mawhai e ka ikanga pūle alo taloto.
Ia vai le ele men tupu. Mo mangi ia. Whakalo i makua kuro i o. Ele mele i ele au lewa manu malo. Ile i pu mawharafona po le plate. So ia mantin. Wea tūle pa i suaf. Ia. O le whaamalo ma le whaafakainga au mai o. Ele i eise tala vo ele le a mea. Ia ua makia ia o kou mlea. Oina. Se sa ili e le toa. E mawhai o na pūlea. Iolo na lotu. Ia. Ko whape. Kai ki ngā le mea. Le ki o fo ia wha mai le kāna. Ioi. Whai a wanga kere ioi ai. E ki oro iai. Hanga ilo le or ki ngā. Le oke foi le ko inga malo mako ia sola. Ka whaalong ka. Le whai a whea. Mai ko anga e whai. Ko anga e whai. Ora ke minga foi le lai sawa la kāna. Tongi kai ka foi le ali pole ala. Pole maa ka o kai ngā mo foi le. Pole maa ko i koko. Ka ilo foi le anua Usain Bolt spe mo malaka alu ia sola. Mai whai a. Wha ko i loa pe a ko fui whanga. I ngā li riulo ma. Fast forward mai lo ma le I luma. Io na la mentu. Ia wape. Sole sa wari ka la sko i ngamsiro maku. Anga I loa ka kere whalonka. Ia lena wako wha kua ngi kame. Ia wha mai. No. I won't do it. Ia mantuala. Oi ni New Zealand. E po fea me fea ke feo ai. E al tim foi le tapuni el foi to al fali, tapuni el foi to al ta vali. Ja. On fai lona ia le mele ka ke. Manga awili le ko ku la ulaiki. Le le wingo le tala. Po me ia tupu mai ngasa ngasa ma lo le tantu tru Samoa. Ta tia le matafa yoi. Ali matamaita I fai pule I ola tu au. Ta tia ia. O le mea na leina tātou pālo ta iei. O le wa tātou whai mai. O ngā wa ia ki au kou le pole. O nā wa ia te au tau le mātou whātua tuanga. Ia mātou le lātou ia tole muli panga. Ia. Ai tātou onu sai. Pero whai atu. Ka ilo iei sole. Au ke whai ako le makui kui o ula ngonga le aso le ana o whai atu. Sole. Se wa kawhia papa. Ia kua le au lai ki alanga lai kumun malai. Ia. Ia nango mai foi le ko ka fia ka ngo ko ai. Ia o ka vai agui. So le fa ngisi ma. Ia ko fa pene se o ka le lo se. Ia ko fa ku le ri alo fa mai. Se o ka fia papa ia ko ai. Le pese le foto o ma tuni e te mau I lunga o le YouTube. Po le alo le fia. Po le alo fa nono. E ke pese le pese le fo o ma ku. Ke malia ko. E ke siva. Yang ke ia la I o mau aku sala ngonga foi le ia kai. O se kala ku ngi vai ngole. O le wolu sfulu ma le valu I luto teni le tulai lo. Saudi ma. E le fionga ia le ma ia va vai na vai. Le suyo le tanto mala le. E o lo fa pelo nga lu me tono Samoa. Si au mai. Ia poani muta up. Mai le dava yeso. E o mai le so. Ia wala vele long puili. O lo to pa ia ma lo o to ma. O mana umie oe po se siolo a inga se fisosoa ni tau whemalanga inga mo New Zealand. I mata au poe pei o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iailana lai sene, ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, I mata au pu tau whemalanga inga. E au fia ai mata upuna o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane le matou Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, I le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. O le R-Dash Travel o le company numera tasi le taungo fio pasese mo whemalanga inga I Samoa whapea le malanga bai I Samoa I New Zealand Day. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel. Tasi valu lima Great South Road I Marurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o wha o. Tolu iwa lua o wha o mo le R-Dash Travel. O e mo mia singa luenga le customer service, hospitality, po le avea fo I maleo leo. E te leo mautinoa, po fe amatai. I le MSL training, mātou te whesoasoani atu. Mātou te malama o le amataina po le toi fo I atu I aunga. E mawhai ona whaafai na tā. Ai olo o iai le mātou au whesoasoani wha maoni.
E taita ia malangolango ina oe I lau malanga. O le MSL training o se ainga. O se nofuanga I langolango ina oe e whaamalo si au ma whaamanatu atu lau sini whaatu. Asi I le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le ovalu selau, lua, fa, fatolu valu. O lolu manai, e a mata atu, I inei. Fai mea alofa I a inga mawo I Samoa, e ala ili whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaonga ina mo aso ta ua whailonga ina. E pe o aso whanau, whaipoiponga, pe fai malolonga mo ta whawai whaiungo vai aso. Whaatau e oe New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane ili pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au ili o luatasi, o valu tolu, lua tolu. O luatasi, o valu tolu, lua tolu. Talo fa Samoa. Wa ule ne yo kasputi alu. A wale suia ngila wa ule kio. A eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo Radio Samoa. Bevela a. No for each amale polonga, no for oi mauma fau ale chama fuchanga, po ofea sona iunga, inge chala te avea e fili uope o me matani fale anga icha, aule nei o chino for tatali. Ba a chau no sa mana tu ai me ale ala be e fiti lava e uine o pe te iro a se asa ba a chau no sa mana tu ai me ale ala be e fiti lava e uine o pe so fa amau le tatu una tala se ia bangana leoti singa wa ela ma le anga umma le pa aponga se avano amo icha se io ucha ua tuai te iro a se asa ba a chau no sa mana ai me ale ala be e fiti lava e uine o pe te iro a se asa ba a chau no sa mana tu ai me ale ala be e fiti lava e uine o pe sono se aso sabia ilo manao te siringia mata chani ti sanga po lelaki se ita mai ya ita utendo fotatali te ilo a se aso ba a chau no sa manao tu ai me ale ala be e fiti lava e uine o pe te iro a se asa ba a chau no sa manao tu ai me ale ala be e fiti lava e uine o pe te iro a se asa
o sa manao Suua I te ale I alabe Le piti piti lava Ei uine o peo pea Te iloa I se asa Pa a taunu o sa manao Suua I te ale I alabe Le piti piti lava Ei uine o peo pea Beolela, susuluma, sulumiai. Na yo folina, ata, sineleva ai. O te taua tuile sunei, ave oi fai muse. Suine yo mana tunei, sunga ilula lele. E o fai oi mana sala o se avenga ua mama. Ila ta ua mafutanga. Tanga type in the exile, take my name, oil and billy, but by oh, hola, Masifo, Yaso, Faiso, soon I owe my yellow noto, Letio for ile poto, oh, hola, Masifo, Yaso, Faiso, say, I know now we are little, Lau, to sape faleo. Yo sé tú, jana materia. Belangona pefa tu kumai, ya so mabona ulo no sabi. Mafa atali tali se umali maya oyola umani, lo ma amora, oyo umai, yo ulangona. Eito foto fongo mane mafa au so songa, ulo toe, yo mana o toe, te faya mo, it's to be fine ta, if I go fina o yo. So fai so Sungai au maya yellow noto Letio for ile poto Oh e ola umasifo Ya so fai so Se uana na wi ile noto La uri tu sape faleo Lo masiofo Lo masiofo Lo masiofo lo fale na ua e matino Le fifa ya ma uso Le ne ya lo fasa awina mailunga Oyo la wangel le te fa alunga Baby es vaya tu wana ola Val masio fofan bel belero sione yanga Ole masina ole fetua susulu manaya Ole kitara malio oe o te fa tu saina Ole se vai malu o sa wai tu fantasita ua ia yesu bebe se fifia o angelu awable lo fa ua mo Personality alone light up the room Just one piece alone that make me a Oh e ola umasio fo Ya so fai so Sungai au maya yellow noto Letio for ile poto Oh e ola umasio fo Ya so fai so Se uana na wi ile noto La uri tu sape faleo Lo masiofo Lo masiofo Lo masiofo lo fale na ua e matino Le fifa ya ma uso Le ne ya lo fasa awina mailunga Oyo la wangelu le te fa alua ina Timothy Akeripa male vaele masiofo Ioe oa mailau masiofo le ni ya wauli Ua vela sana kuka po le nain tō wha le leila na sunganga Ia aio le uso matua po le uso lai titi na po le uso o ngā tonu na o le whaletua ia Kamila
Ia le teimi le nei, fia la nganga o le ua whaatasi mai maua la tātou wavanoa. Ia se tātou whaasoai ma le fionga, ia le mai awa mai le vai le sui o le tātou ala leo o lo ngā lue puno wai mai tono o le tātou. Tano, whaatala wāntu lilo malo le ngā lue, ia malo fo i lon sai wa tātou au lia le nei fo i vai esfo, i le lofa malanga leo le tua malo le tauanta. Ia, patara whaatu whonga mua le nei whai au au li mātango fia le sulu la i nei Samoa, ma le mātango fia le tau wa tātou iai, ia i le lofa maleanga leo le atua malo fo i le soifua manuia i a tātou paanga ma sanyo le nei Port Kalame, me se le pa ia ma le malo se tātou atunu olo alalam papa au i New Zealand, e ngā tailea o i tu e fia la langi alo mwhaiana maua mai ei i le tā Port Kalame le nei tū lao le au auli, malo lava le tau ata. Tātou te tau whaiwha mālo lava lilo fia fo i sulo le tino le mei tawantu na e sao noa. Ia o le dawa sulu mātongo fia ia ave o le la ina o mātou. Ia tau wha malua na le lan tai au ia pita iane. Ia e mautino lava le sulu mai o ave o le la. Ia o no le veitau o le tau mawhanawhana. Ai le utu e se ala mātou ofu mawhanawhana sei tulo. Ia o na i al teimi fo le leo so whaamfo se i mea sa vili ai mālulu. E feo lono a mātou e tau e tu. O aure mo kua halu le ako leu ki su eska ka make mili. Io i le nei fo i vayaso a lilo. E lo toi po malai le tūlanga pi o ni ai ia le ngasi a malo i tono le tātou tano. O le fo i wa mai au na sao no manino i ai le taitai o le malo le fionga le sao whapito le fionga le taitai o le fionga le tamaitai pa le mia. Le fionga ia fia me na mi manta a whai le so. Ai o le sila i tu o le tupe lilo mai iawa. E whelano lanu wa ia whesilia na tau whaalongolongo antua ia na leila. I le taimi le na wha ngā soloi, te le lope fia ni au whesili nana tali, ia ele fionga le tamai tai pāle mia. Ai se i toi te tai mua tātou. I le mafua anga wale na tupu le lafu. Ia le ngasi a mālolea, o na tātou sawa i le a ngai mai, se ia ho o mai lawa i le sofa wal mo le ali. Ia, mantua fo'i e peia ona ele toi whaasiri se whamatalanga. Awawa manino au whala ele saunoanga le fionga tamai tai pāle mia. O le malo lava ia o lo ia ile tūla fono. O le e muli ta ia ala o le tūla fono. O le mata upu lava ia e pei ona saunoa le fionga tamai tai pāle mia le so. Ele o se mata upu whaapea ua maua se tangata na maliwai ia le ali i talavou ia tu au malitino. E pei ona iai le suenga leo sa whaia, ia ai me se whalawalawe na tupu. Ia maolo o te tala pea lea wanoa, ini mau po ai lava ea nga i mai, i lea fwoi mata upu. Ina ia mawhai ona whaia se suenga, ma abatu whamasinonga, whamaunia le tangata, pea whai wa masalamia seisi, ia o lea na mawhai le whalawalawe. Peita, i o leo wata atia le mata upu le na i le maliwa tu au. Ia a lea ua whaia mōlianga o le fionga i le ali Minster, le sa avea ma Minster o whatoanga ma whainga whaiva le fionga i a lau le mali atoa. I le tūlanga wa whatula i mei mōlianga leo i le tala tau whaaleanga. Whai lea e whaia i O lawe whau e sau noa lilo mai awa i le nei vaengo le auru. Ia whamaluru atu. E le i maua seisi o lea na ia whaia le soli ngā tūla whono lea na mafuai o na maliu lea li o tu au. Le le tatia tasia le li tū lea le mata upu lea. Ai o lea la le mafuanga ua lai o na molia le fionga le li minister po le sa avea minister. I le tūlanga le wa iei morianga sifuru i o tatia nei malai. E mwhiona e whapula tili le mafuanga. Ia, o le mafuanga lava ia morianga e peo na molia o le mantua foi o lea ua saunua manino le fionga le tamai tai pāle mia. Sa ia ave le fautuanga i le fionga i le Minster. E wha se matulanga ia. Ia e me sei foi, o le mata upu ia, o le mata upu lo tea lava i leo ia la tausu suenga, peitai. Ele i tau fia ai le mana o le fionga ia laudi, ina ia sa ili le ami o tonu. Sa ili le ami o tonu. E sa ili le tangata na maliwa ia tu au. Lele, o lea o toi whana me lawe vo i lilo. Leanga i te tāwana manino le whaafunga angal tātu o tō. A whaila o le whina ngalo na o le sunga i ala auli. Sa ili le ami o tō. O lea se tala le tū la fono.
le lima taʻitaʻina ia tatou galuega i tonu sa mo niusila ma le lalolagi ato o fe tatau na agaʻi ai uae o le vaega le tulituli atu e lē teʻiteʻi molia e tatauna ia le tagata e faaulu le tagi o le saʻona o le faiga o le kako prosesi sa mo Ia, o le tūlanga tōnu wale na, o le tūlanga fo i tu ua inga. Mana tua fo ele whaingo fie ia le tūlanga le taimina na mai ai so e ngā leo ngā lombaloa. Ai a ngā i mailo le tūlanga lea au mailo le moli mau le Leo Samuel. Ia o le laka o i tei o le mea. Ala ka kia case, ele mwhaintalo te al mea lea. Ai pau ana o le ai pau ana o le tūlanga o molianga i o whaia nei. Ia, o le ana moli na ua sirsila i le tātou o tunu. O le tau mawhainga fo i lele ina ia ave o whai ia tala fo i e wha aleanga i leo i le tūlanga o le lātou su e ngolo i ai le tatonuina. Ia o le tūlanga fo i lele i le whaatonuina o se tasi o la e si le fia le tātou tunu le fo i moli an mtaapu lea. Na ia whaia se su e ngā. Ia ese mai le su e ngā ali leo ua wha lave fo i tūlanga o le whaia o ngā luenga a malu le malo e ala lea i moli mau. Ia whaapea fo i le tūlanga fo i lele o le wha alea ngaina i wha asalalau i lunga o penga ta wha ilami. O le matanga renga o leo. Ia ona o le mata upu ale nei. Ia o le tūlanga tonu ala na, tu sa o le molia, na o le aliminsta lava lea o lo o molia i le mata upu lale na, i le tūlanga tonu alea. Mai a ona sila fia, pea o tatanoanga o mawai aia whongamua. Ia, i le mwhai o na move le molia, stangata e au noa ma le lava o molianga o moli mau. Ia, le mau whaasanga ma mau tū, ia te ia. Ia, ona whai aloa lea o na molianga. Le link malo whaaptai. Sa waila ia mai le vaya sona se ima vai antu nei. O mai le so. Ia pe umalawa sa mai au nei te wa sea le lo mai af. O le fu wa ye manisi minista. Ia o le wa fa malolo mai le fionga le tamai tai palemi. E moni. Ona na filea na wha ngā solo ai le ngā luenga wha tai tai. I tonu o le kapeneta. Ia ale fionga le tamai tai palemia. O lana ngā luenga o le whaatatala noa lea, e awatu ia minsta te tas. Ia, matala noa e awe e lana whesile peo na ia tā ua lea so. O iai lava so whaatuatuanga ia te au staitai e te tātou te whea ngai le whaatinonga o ngā luenga te tonu o le kapeneta. Wa nai sila whea uma o ao ia o le tātou atunu ngā nurue mo le tātou atunu o minsta. A wao la tau e mata ngā luenga o loo iai a tūlanga tonu mana o mia le tātou atunu. So, i le tūlanga la o le tūla i mai iai. Ele o nā tia lawa e fia mes tūlanga le so whangamua. Na whai atu i ele fasili a fia me. Wala na tupu lea tūlanga ma e whaia lea ngā yoinga ona o lewa abatu le tusi. Le tusi o le leto e whaatua ina o lo saini ai nisi o minsta. E lana tala sa mai fia me ioi. Ioi. E au lo ule whaatua ina, ma lo lato ule whaatua ina foi. A wā ilana moli mau. E le ise mea o le amato ngā lue ai au noa ma le whaatuatuanga me o le minsta ilana palimia, ma le whaatuatuanga foi o o la minsta lea e ngā lue whaatasi mātou le tau mwhainga o atina e tono le tātou atunu. Ai tatele i aluloa le ta whaatalonga le vaengo lea waulia lilo. E yeise e se senga o le whaatalonga lea i lea so. Ma isi whaatalonga watuana i antum. Le fionga le tamai tai pālemia. Tustala le te whasiningia. Ia, ele ioi, ele vasenga o tustala ma le fionga le tamai tai pālemia. Se sila fo e fonga mua. Ua loa aso whaatali le tātou atunu ui se tala. O le tata wa tunu e tūlanga i le tūlanga whailele i manao i au mai loa se na mōlia lo la uli i au mai le whaalinga le fionga tamai taipānimia. E sa nau lawa le tata wa tunu ina ia maua se saunoanga a le fionga tamai taipānimia. Ia ma se whaatanoanga whapea tu atu e whasili. I lo mātou la, i le tātou la pitola ang mana mātou manao. Ua le vanga mako manga ngao i le tele o le mau mata upu e whasiringi ai o whonotanga sa fio ele fionga tamai taipānimia. Ia o mea umalawa i tonu o le tātou atunu sa fio whasiringi ai lana fionga.
Ai ua maua tonu ale avanua, a ua iai fo I male maka upupiko I sili anga o ngaunga le tula I taimine. Ma kou kau whai o aku malua kasian ka kulenga loke I taimine. Ya, tasia, saunoanga tamai taipaan mia e wha manino, I ale mata upu, o la auli lava ia ua molia, ele aiso la tau vā leanga ma la tau pāti, manino ia upo fia mei. Le aiso la tau vā leanga ma la tau pāti, o ila tau ua fia ua langona le langona alofa ma ua fia fai au le wa lai on au la to ia I le tulanga le e manatu fa pe la to e sa ole a fionga ile la ule mali to a le fionga le tama tai palmia o lo fa atino pe an sa no fia me ele fa pe o le na ma to fetala no ai e tutupu mea fa pe I taimi fa pe nei e iai taimi e tutupu e tono whainga malo a o le tūtāua ia ono sai, ma e ai ala o mea e whaia. Ia, o le tūlanga tonu ana le tūla ia ala le malo ia, I le tūla fono. Ai o le tūlanga e peona efsinia, e se ai le press conference o le aso, nanga wa levan kato whaatatali se saunoanga le fionga tamai taipani mia. Vai fai fesili, pe ua malepe le whainga malo, mea o ngaonga ia, e tali le tūla fono. Pe a fa pe ala wale isi au tasinga o lalmea lato. O le ale le tūlanga. Ioi. E lalo uma o tūla fono mea o ai la e mawhaina ave ese le pāti le palimia. O ai e mawhaina ave ese le palimia. A o le ala ale mea la so ai. Wa nā fo iwa tilo tilo o lele ia vea fesil. O nā fo tilo tilo fai mai. E toi fo I la tau ni fai la tau fai ngā pāluta. Ia, e tali fo I le tūla fono ma le process. Ia lau mea, e whaatino ai le filfilinga, ma le ave seina o tātou tofi tau aloa nei e ele tofinga o le palemia, min sta, sui whaipule, o le palemene o le tātou atunu. Ma lo fa tai lilo. E moni la tau mai tau atu I le si u fonga foi le pole si u leo le fionga le tau mai tai palemia o le la tano le fono I le vai asfo I le asonga fu. Pe an tātou auli. Ia, o le fontanga na e le ai foi se tūlanga foi le leo whapea I la mātau wa ai le aso. E iai a se whapea e le o iai se to ai a fia me e kola le fono lea. Ai se a. A wā foi o lea wa mātau o wana whaamatalatino mai. O le fono le nā. E ilo ai le mea le whai mai I ala vaenga lea. E wale ai se au tasinga mai me whai o na ave ese le palemia. Ia, o sauno mai fia me ele ave se vaenga whai o le mea le nai ave tono le palemene. Ia le vote of no confidence. Ia, o nā watula ia le esa I whai wa ese le fia whonga mua tūlanga o le whainga o le pālotam, tūlanga whapena e saini whai lea o le malo. E saini whai lea o le malo o le tūlanga umane. Ia, o isi whai tūlanga leo lo whapea mai ai e kōl se whainga pālota whataptope wa lena langona whai neil fisili lina. Pe o le mea o le a kōl se whainga pālota whatapitope, ia po le ala. Ia, o le mea nai lo mala me maanga ta ilo po e whai tau tūla whono kōle le au le malo le whainga pālota e ta o le snap election I lalo le whautuanga le tamai tai pānemia. So, ilo ulala ngona. E te tau ana whamanino mea nei I le tūlanga whailolo le whaatatianga e mwhai ona e se tofinga I ama le whaatu mawina. O lewe uwhai mai nisi e tā ua le tūlanga lea e olo e koe fo ila koe kumalo e whaila tau whainga pāluta. E le iai se whamawai ngāloa ia I la tau ia ua. Le iai fia me o olo le tā ua ingoa. Min sta ia ma le kapenet. E le isa la tau whamawai ngā whapeatu. Ia whaftai telia. Mātou tele to e pāti le pāti le fast. Le ai. Awa se longa e whamawai pe whapena atu se sauno. Ia awa o le stala I lalo le vai ngā whauwhai le fast. Olo no winga. O la e iai ai te tonu I e pe au na maali e le sauno anga fia me. E le ai so mātou vāleanga. I la mātou no fuai e le iso mātou vāleanga. Pāua le o le tangata o lo o iai le whawhita auli. O lo o mōlia. E le pe wata ina atu ai I a tangata uma. Ia ma whaatupu e lole le tūlanga lea. O le manino I o sauno anga le whionga tamai tai pālemia. Ai o lo manino foi. Ia le tali me le tūla whono tūlanga tofi umana. Le ave seina. Ia malona whaatu mawina. E mwhai ona whamautu mai le mai awa whamautu mole. O ila insi ministai to lu ia wa whamalolo mai o lantu to whinga
ua le toi e le talitonunga lea po o le lango lea sa masani ona ave mai le sa valinga i le tolu tausaga le ua fā tausaga lima tausaga lenei ia tausaga o ia tofi minista ia ua faamalolo mai faamalolo O le afionga ia mulpola ana rosa ale mulio ia o le tamaitai minista no tanga luenga o tina ma tamaitai ia o le afionga ia te lupe po mulinuku o semo o le minista so tainga ia ma le afionga ia leota laki la mostele sio ia o ia fo i o le minista o trade pe le minista fato inga ia o lea la ua whamaloloina nei o la tau tofi ai o le tūlanga tāua, o lea e wata tofi e lea fionga le tamaitai pāle mia, i la tau e sui atu, e whaawa wina matanga luenga nei, i le ngā luenga le kāpeneta, ina ia mawhai o na whaawa upea, ia le tau singa o sio tātou o tunu ue matanga luenga ia. Lele, malo fa o lono winga la o lesi na vaenga leo la atuli mata ia le pa ia malo le tunu. Ia, o le fonu tanga le i le vai aso a sangpe a tātu au lia i le lofa malanga le o le tu. Ia, wa lena tali ngā le tunu. Ia, sa va pia fo ina whiangia i le matang. Au mai, au vāku, a mai o sao, o mai i o se, o kui o le wapio. Ia, o mai a ka koua e se le kua ngā sapa sui la wai. O le whanga solonga nao ngā luenga ale pāle mene, ia ma le malo fo i le riva aso, ma le nawa i usfo lilo. Ia, o le sa o le leila wale tūlanga lea a whonga mua. O lea ua sa o ni uni fontanga lea. E tele ia o ila titilo le fionga tamaitai pāle mia. E le na o se mata upu tā ua le nei, le mata upu lo vese nei. Lai tele isi mata upu le tātou pāle mene e fia tang, fia i fontanga pāle mene. A wale ati na e o sa mua ma le alu luma. Ia, ai pe o le mata upu lea. O lea e abatu titono o lea ua pe e vevesi ai. Ia, i le tūlanga fo ile le ua mōlia le sawe minsta. Ia, o lea ua na awe i le fautuanga e wha se e tuanga lu. Se i e whaile suenga ma awe le wha masinonga po le asetani. A whai e le aise a whaina e toi fo i mai. A whai e le a whaina. Ia, fo ile le tali le tūla fono i mea umalawa. Ia peita ia ne, na te ena le minsta. Ia, a lea la na whai e loa le wha aikunga le tamaitai pāle mia. E wha malolo mai malona tofinga minsta. Malo fa tai manino la man tolo vai o le aso la tai au po le fiafi nei e mawai minista fo sui la to wa fa malolo mai. Ele i tā ua mai se tala fo ile le ai peia o le maua le tala sala tua o tai au le e wha pe e whailo ai fo i ea pe i whatauto ai. Ele o maa o sa o le tūlanga lea ai o le e whatatari fo i tātou se iau mai se tala mai le fionga le ofisa le fionga le tamaitai pāle mia. Ina ia mawhai o na tātou anga i atu ia ia wāfoi. E te tauana sila fia le tātou o tunu i lātou o le lātou la i mai e suia inga o tofinga nei. E whailo atu altu langa lea whongamua. O le whamalolo ma le tofi minsta. E ese mai le whamalolo o se whaipuli. Wā ke leo le wasa sene, whamai. E lawa ave ese, e kele mwhenga ave ese to whaipule le ai mali li. O le ese le whamalolo mai le fionga tamaitai pāle mia le tofi minsta. E aulo tu maua to whaipule o sui nei o i tu malo. O le whatuatuanga ia mana ngā luenga ia. Ia, o naisi la fia uma, tofi e pāle mia na minsta. E lato te ngā lulue e lana kāpeneta. Ia, o le tūlanga whailale nā. Ia, o lea e alua ia, o Samoa e mai o i o le lei a mana ia pe awha pe kofu makaka o male. Male whawai. Ioi, o na whaitau manino lea, e umai fo ili tātou vesi. Wa e tangata ua vili mai ia tia, whai mai. O le ale mea wala, i nāua wa aia i lunga nisi wa whasalaunga. O le ale mea wala, i o ngā mō lia la uli ele ma terminate. Ma whai e ia tu ai ngā whainga whape nei, ele gesi tūlanga whape na whai e atu ala ma cetric. Madi. O le mata upo tu ala e pei o na iaile le civil claim. Ale pālangi. Wa manino o mata tau. Ese criminal charges. Ia po molianga ia son ngā tūlafono e awhia ai. Le tūlafono son ngā tūlafono loa whesutol. Ese me ka o le civil claim. O lea na whai ele li pālangi. Ele i molia la le fionga tuala.
Pusa o lena ave i taile le claim le palang. Italia e respond a kula ele fionga tuala na manino le fa msinonga na. O le fionga fo ia se trick. Na fa se e tuanga lua ia ta susulu ia ele taimile na. Ia i traffic offenses e po le na mawai. Ia lea na fa se e tuanga lua ia. Lona loto manie. Ina ua uma ele i convict. E na fine. Ile tula fono. E lalo le lua afe lau fine. Ele a fia ai lau tofinga. Le ala na toi fa ae e ia le tofinga minsta. O na fo tangata. O na ese senga le na. Ia nei te ufa pea mai foi lele o kali aku. A le ufa manino atu i. O le ta ua yo tato fe malama mai. A malama nei. E kele koe fifesit. E manino foi le mata o le vai. Mai le tai pisa foi sis. Lango le tato o tunu e sawa le valia tu la fono na fa avaina i le tato malo. Malo va tai lilo a tonu le tele al timi tanto te tala noa. Ia a tonu le a malama ia i la to ia e ele tu langa foi le o la bua malama ai le fia malama ia le ia la fa infa na tu tanto tu wa na le la tai o lilo no o tango i le tu stula fono le o le fa vai o le tanto tu ma o foi o ingala o ilo ai pe o fele me ka ko ke vevesi e o kankala i le pa o temini o le fionga i le au ma malu o le malo. Ai ma fai ona e wha marino mai a lil mai a wha mole mole. I le whainga o le mele o le conscience vote. I le ave e sea le au se tasi. O lo oia o mia le tofi ba le mia le anga o le tu sili me i le malu le tunu. I lo si le fia i le suinga le tu la fono. E pa ui le panti po le wha le tui pe ta tia i le maa mea i le mauta fono i tia wha. Ne ai. O le tula fono na lewa sui. E tatia i le panemene. Ai mantua foila. Ia o leo malo le malo e sainia. Pea wha pea o leo wa. Wa iei le fulisia e vote of no confidence. Ia o le tulanga lalena. E le mawhai e se vaenga wha au pufai. O na wha te a se palemia. Ioi. E ave le tatou palemene le fono au fai tula fono le tatou tulu. O le whainga tāra mta akule se umanu le la te whatula utala nei. O le anganga vai. Ma le loto mawalano te whaapea tuai. O makua kele anti fame, defamation. Defamation i lunga kako social media, telele attack. Sa moa i eila na tula fono le cyberbullying. Ia eila na tula fono. E o ai amato, kwa ala lafo mai akala leanga. Ioi, lafo mai tala leanga. Ai, sila foi. E le isi tulanga foi lele se whaitu au. Le amato te tala noa atu. O le tatou malo e aloa ia, o ana tula fono e aloa ia, e lima ta ina i tangata uma. A whapela e peo le saunoanga fia me wati ngā alofa le tatou vaenga whai al fastinis. E o umai a ka ko ngā mero ki ngā alofa. A vea o e ma professor, be professional. I le whainga o mea uma nei le tatou na nofo ai, ma le tatou malo. E au na tātou tautu le tūla foni. Ma ala o mea e whai me tono le tātou tunu. E le se so mako whapea mako whasalau aku mea ni malo e le alu whai ala uti. E ai. O le ave se e tangata uma tūlanga lea. Ai o le tūlanga tā ua. Ia o le mātou whasalaunga e o ilunga o ala o mea e whaatino le tātou malo i am tūla fono. A leo sau no manino le fionga le tamai taipale mea. Pete malie iai. E te le manao iai. Fina ngalo malie. Tula fono al tata watunu. Mai lo va tai lilo mai ia. Ia tonu te o fo wi. Pe a foi le i manino ma mala malama le le. I vainga uma ia o tango fia le ta fa so fo le nei vainga le uli la tala le fai fo ia na le la lilo mai ia. Na o fai fo i le ama i le fo i le vai so na se vai tu nei mon tu atu. O le matafa i tanto le o whasalau. O le au mai o wha maunga ma wha matalanga. A wā tūla ia lea e pule i le tangata lātou. Malona wha wasengaina. Ai o sionga ponga o le mele i kākou. A au mai a wākou. Ia e se le mele wanga i kākou. Ia oe, se toi whai a tuala utala lea lilo mai awa ma le wha afunga anga lea tunu. O le ta longa le nakapi. Se te taalo le polo. E ke mau polo lo pe ke ka alo de kingo riskam ia nga sin pin no e fe lolo la e pe yellow card a red card e mal fam singo nga foi le muli muli fa mai fa ia sionga onga ke le ri fonga mo ara o me nga fai lunga malai
Io e le ngaka ko e se ilo ko kongi. Ia e avakungi au ka longa i se fa ke malo lo le mai i ku. Le o le wingo la utala. O le fa ingo fia inana. O tatou mata upu. Ai po o fea ma fea e se foi le ka karangoanga e se fida ngalo e faali. Po o fea ma fea e fai ia tatou tala mai le solua so kofi e sfalelia sko ngai. Ke le lope ka kio le sai le loku ia nga kokoe mai foi le ka kokoe ava u le songa fu pe tatou oli. E le i o le mauta fono samo. O i dai fo ala me e kau laka ku ele me ka ke fa vasi ko ngia o li dil. Ioi, o le tūlanga whanua noa, ua le malu o tātou taita. Ele o malu. O tātou wa lea ele malu ai. O upu ala lafo makua kia. A wawa ai ei, wa le isi tūlanga o le whaaloalu. Wa le isi tūlanga o le awa fatafata. Wa le isi tūlanga o le tūla fono lea ni whaatūla i le tātou fono whai tūla fono. O la tau e whausia tūla fono ina ia lima taita ina i tātou tunu. Tātou te usita ia uma. E kako ke manganga o ai pele ai. E o le ala leo mea leo whaatino e ngā luenga i tonu Samoa. A le, o le wa ingal na. O so tātou foi whanau no anga le na. A wā o tātou. Ia, o mata o talinga o le atunu. O atou fesili. Mau tau whaanongonga. Ie wha leo mai. Na matou o le ave le malo fesili ngia. Aise a. E tali mai le malo ia matou. Na matou mai le whasalawa. Al mea le loka sau whasalawa kui le ala o le tūla whona mala me efe mai. Langa e whasususu i ole ia, ai mai, langa ia mama, ioi. La lau mai lo le ala o le vangu, o le maunga wa e ai, o le sami wa maa ngoko o kuwai, ioi. Mea umana, pena. Tu sala lewa ta atia atu mātou se situ, a lewa amata ataki a tātou te tai. A mo ila tau o o whaia whasan launga i lunga o tātou social media. E leise se pule i lau ala ata. O le moni ana mal wha maoni. E le isi se pule aska funge la ransa ai sila fia. E iai le tūla fono le saipa pulinga Samoa. E iai le tūla fono. O le tato mtanga luenga feo leo. Se anga o se si ale makanga luenga leo ya kungula. Wale vanga si aki mai oele faya mai le. Forfolanga le mangai ale lunga i. Ai o le tūlanga le na e tilo atua. Le sau wale le tau whaaleanga. O lewa ta atia tatou mea, lewa o iaia tatou. Tu pea mea le vaenga whaia. Pea an whamewhia me, e le iso la tau wale, angalo no winga. O lana whaatino le tiu te o le pale mia. A whaia kunge ia o ele ke malumaloa mai ke aru ke kuko kongo se e vaela e whai decision making. A le pale mia, o la decision making e whai. O le si o le si ai kosolis. O le si o lea ai ki ai pula fongo ngā kako whaatula ia e o tātou tua a matama o tō whamaitia ina ia o tātou solonga le leili tātou whaatinonga. Ia, o tō langa na. Awa o le whanonoa i o le anganga pia wawa ai ia o lapata ia fo i tātou ofisa whaasalau. Ina ia awane i o tātou tango ini mata upu o la o ilu maa mea o le tūla fono le taimin nei, ia mawhai tete fo ele tātou tala etu inatu. O la na, o tātou ele lango a tātou whasalonga le so, ia leo matana no atu e. E tu sai fo ele tātou tua asi, i le saunoanga le fionga tamai taipane mia, pe tātou te mana na o ai, pele ai, ia e lei au na lava pale pele tātou o tunuu, ia mawhaatino i ala le tūla fono i peo na saunoa le fionga tamai taipane mia. Ia na maua le tātou to a whima die. Ja, malo le so malo foi lo sa ia lilo ia ua vai se nga foi le tūlanga pe o le ia anda fa a pe le ai ngi me o le social media. Sorry. E se me manguele ia ngi ka ko ve singa vui ma na tu malangona ia pe tia. O se le ne ia tal fo o tantu ia. Ia ua pula staff ne na pa wa ole. Entanto va ia lo fa tu foi le ia inicio suafa ia sa we lunga ia wa lin ta mai suafa. Io o ingo tau, suafa tau, ia ta mai tau foi le la lafo. Ia ona o mana tua ile o le tanto mwanga de foi le. Si ba ia lo na ni ti wa masa ia ile upenga. Ia ole fo ia tu la fo no ile mte ina ilunga upenga te fa ilangi. Wa ia se si ke wa ko fa le kongwa ko le fo ko amaka le lua fe lus fo le lima. O lo wa ia tanto tu la fono e lima te nai tanto uma e wala mea ngari dilo nga fai vola kala vaso kengi o fa pa
O le me konga sa wai mo sei lalo kongi lalo papama. Ngā alus ko i inga ki nganga kau ko o lungo le maunga. Kanu ai le alo foi ngu. Ui ai foi mai mos. Ia mos. Sol. Se o le paki po ale mera e foi akulalo. Ia le ngakaranga. O la ua fai malela ko kupua au. Aranga ki ngā mo se alu lungo le se o ngai mea foi ya. Kire rope sa o riri. Mea sila le waino a pole fai kau ala kuspa ia. O le ki fai kau kuspa ia e kere o sa ngofo al fale mai ma fai kau sa kuspa ia ngai vai asonga e malolo al fale mai. Sa le o fonga mua. E ola le upua wa maliu ia pa tele muli au. E ola la na saunanga. O le saunanga pa tele muli au fa pea. A tato fai ale afi. A eva ai le afi. A tu ufa tasi fa fie mu tala lima ola le afi. Once I get removing, I'll fafia ka ikasi kua. E pe le afi. Ia, ona tu mai lole ia i tātou. O le taimi a tātou te tutu fa atasi e ima tātou au fa atasi o tātou fe mulua i fa atasi. Ona ma losi lea, ma mautu se mea tātou te whaia ma le tātou atunu. A le kaimi a kau ke fe vai a ia i fa apea. Ia, ona tātou va ai a kulola ia le mea lenga ai el palang. Ioi. Kei roan mea nganga vai il palangi ni whakamo. E ngā le mea ngā uiloanga vai iei de alapi. E o le su e ngā le vai foi lele a ngā ia. Sila foi oi lilo mai awa. Anta tundu nofo nei ma e sila ma uva wa ia ui tono lo ai. E iei ki me vevesi ai. Oi, ka ilo voi le mea le tupu mai nei lo tanto uturu i Samoa. I tu tonu o tātou ai, ele ngante ia inga lawa i o le tangata tamama le tina ma le whana. Ai ei foi mauso ma tua ngati, a inga poto. Ia, ona to asa wele i tua i le a inga lautele. Ele ia se a inga i lalu le laringi. Ele vevesi, ele kai mia lu ngā malalo, ai ele ne mua ngana samu. Se pe luka arkai, e matua i le o lona uinga. A ka ko fa moe le anga mea ume ka ke vevesi ai. E uwa perkoi. Sal. O le whenga wako ngi usila e o. Ia u le whenga i rkoi. La kungi fo i le ri le la kui o kau kongi mai langa Loan Development Bank. Le fo la ku kele me nga kala. O le whenga ko wako ia ka ko fa ko anga i Samoa. Ia o ka ko o ngā sam. E o e ngā lurue. Le e siana mere vevesi mera wari. Ole wa foru kausang. Are siara mere ve. Ia ngā whapela o soka manga. Soli. Ko i ki a papa i merko inga ia kaika. Ia ngā ko whapela ri e lo whama. Ia ka ilo iai lilo laso o ela ngona. Mai le press conference atoa ma fesili na tuina atu ele au fasalau ma au tustala. Kasi at fesili na o manatu o te fesili nia aina whaila e se utuangani ia ngana savia manuia o le Samoa Global News. Ioi, o le tūlanga fo ilele. O lea ua sila lau fionga le tamaitai pānmia o silina. Lea sila lau fionga le tamaitai pānmia le taimini nei ma le tūlanga le waiai le vainga whai ma le whainga malo. Ele i tau ane lau finangalo i tau ana teu le loto i whale o le vainga whai. Ia, wa le vanga uka milo i kua uma mea na sa o fesiringia i la tau pele i tau ane se langona. Ia, ma se anganga fo ilele whakakia ese ia mea, tātou wā ngai e o pongi tu la fono ma toi whaalelei lo tātou wā. O isi la o i la tau wa matua e tangata o whapea mai. I le koe mwhainko e whaisanga mea, wa le wā ona leanga. Sila se umanu, o le whaasoa nei, o le whaasoa e tatau ona tā ave ai ele tala fo ile le awangi e abese kala fakala pelo. Tala moni am famauni. Mari. Ia ile fofo le fafitaus. Ua o nau sila fia wa moli le fionga la le mali toa. O ala la tu la fondo. A le loto i fale o le ala a matuanga e pule vai le loto i fale lea. Ma a fia fua le ma ave le fua i mea umani. Ia ona manatu ai lo le tunanga na. O le whaale atua wale na. O le mea la langi ngi wha mai o mako e mai e mako whinga whaavai mako wa. O le tunu nei. O le atua e tu mua i mea uma. O le atua i lo nanganga na te toi whaatastasia.
i le ala o le maualalo faamaualalo le isi e aʻe mai lesi ai alu aluaku o i lalo ia ma tau tapatapa i le umaya le femaitoʻiina taofi mau le umaya o le a tulafono i le se faiga lelei mo se tasi ai a maʻi ma mafāina le tasi ona lē faia ai le o se faiga faapena le ia lauma tasia tatou uma i tulafono ia o le tala lea li fogamua i le taʻua faasoa i le auauli lenei tele a ia upu e lalafo tele me fai o loo taoto tatou tulafono i tofiga ma tulaga faapena faiga faatauvaga hogi mai le polikiki a lea luaku polikiki a lea tasi a le mea sisila i le atua e te faamagalo i lou uso ale fai mai mo sesi kua langa malama i ga ua e vaai i lou uso i lou maka ma e kilokilo i lou uso mafai o loo uso oi o loo tinā oi o loo tuafine oi o ga gimolo laia lea o kia apolo ioi wae le koe sao mai kia apolo le mena ia o le tatou faamalosia pea e sagafafaga pea le tia apolo i nei mea o le loto tigā o le loto ita o le lē fiatoʻi lalo tulaga ma faapena ia o le tulaga lea la tatou iai na o le palepelepe ai talosia ia fogamua o lau tatalo lenā o lau tatalo foʻi lea au te nofo mafai e so uma lava a maka mai le kaimiga kupu ainge mea uma e le o mapu talosaga le tatou atunuu ina ia maua se toʻafimalie ai sea nanga o le mea kupu le kakofaiga malo ia afia foʻi le tatou atunuu atoa o le taimi nei o te lē nanaina le upu lea ua le talitonu manatu tagata ua femou aʻi ia manatu ma lagona o tagata titilo mai ese lea mea kala e fesauʻi ese lea kala e sauʻi ese lea kala sauʻi ua makua le iloa po o le fea le alatonu a lea la ua faataatia mai le fioga tamaʻitaʻi palemia i lana saunoaga i le aso ia tatou fai lea mo i tatou ia ma tatou talitali ia i le alofa ma le aga lelei o le atua sau se taimi ia faauma aku ia mea ia mo le antulaga ga faautaitele lilo ai ava suaga le vaatele sua i lugā sua i lalo sua i kuafa lē sua aku i ole ia ae e iai lava le taimalu i lii kekei foʻi i lii lilo malaga ese kusaga kaumafai le alii faalo kausola ese mai ma le motou tagata ua le lava ia ga faapea aku le iloga ausisi kako aku i ole ia ae vaila le palaa ia lauri o lae kofa o feigi mea o lae o ma le alii faaolali ia ma kua fefefe tole o ke fai aku anga o walu le vaa le ali lilo o ke fai aku sawa o ke pipi i maua i umaya o le la ei o le rifa ia wae po le arfa mai e fai ako fai solo le sam ia ma le savili ma le pa wala kar su ele me o la kangaka o le ke mau i umaya o ko inga ia pi fa penasi manatu le ni va ngola wo telo a ka ko fa vongo inga ki an pono so tono tanto ma fo rent free ia o le mena le kup oka ia ai me se levala ia le mole me o le upu lafo ioi e le mawhainga e koe whaafo ia maila upu langa fo la wal waku pa tonu aio e le ngata ileda ia o le mai tau mai mo iai e le ngata o le tau a inga o le tau a fioanga o le kou i kou malo ai wha pe fia kangaka i e wha sa o tonu ai a fia fua la makangi ia ai li whamisa ia ole se ole tu ala lo lilo mai afa e ke wa kere ngia ka kala ngia o le saka kupi ia ole tu ala lo na ile pa ia ma le mamalo le tanto tro le to ina le fia tau sanga o ave ma o le tanto malo va tu ona pa ia tau lang ia tau longa stu ina e fa pe mai o samo e ku puar ka ngaka ye ko kongo longa a inga ma longa ngu ma longa i ku man ale ka wa ku yanga ia fa lo longa umala o lona wi ia tanto ono sa ia e Malaysia meli lilo ia wani o tanto pepe se fu ie nga o ka ko la ngu ku fa mai ia le li o le li ia e ka si ala ka ngo mai le li ka ko vai ia a wa ka ko ke melea ia le suafa pa ia o le li ai ka ko wo ia pa ia tu ia o mako fa fika uri umanga po le la wa fio po le ke mi fa ka o i lo finanga ia o siaka vai nga ngi va ngole uri li
Ai aku sa kaunga e alo ke whaiwhea. Fa mo Ai mo. aso wongo pākele peanga e alo ke whapākele so. E masalo po o le aso mo po le aso longa lua koe kuri mea ukua. Ole tūlanga na, olo utatanu ngai mea neo whasalau le tau whautua ina le tātou o tunu. Ai, o na o statu alalo lava i le tūlanga wa iele mawalunga o i fui. I olo avatu aile langona o lau tala le la. Lai avatu aile langona i tangata la tu pole me la pele ai la o le ai lango Israel sia. A le lango le kula fongoa o i le mele i nei. Ai o le tūlanga ave lau fautuanga. Pe fai sau post. Ave yala matango fie o le atua. Ina ia langona mai il tangata la ia tātou tau whai ngā nui. I fo ia le whawhitau li awa le whai atu lau tala lea. Awana i whapese me se si whape misa ia. Ia le vai ngā whai matulanga uma ia ele a whai na tātou. A le wa a matan tātou loa langona. Langona o le wheme mea i le tūlanga whele le wale i lopo o wherkala e sa umarkala e se. Wale i lopo le ale me whai male me tuk le ala e loa i whasilian whai nei. O la tūlanga wa iei. O whaamakala o ia o ele ngu mela i ke kai ia ni malo. O tau silsila o tau Samoa i whisili nā. E mafua lea, le mautonu o tangata. Le mautonu o tātou o tunu. Ai sea, nangan mele kup. Mele batu ai. A tātou tala noa. E tau an tātou awele tala e silia. O la le kala sili. Ngau lea kua le kala sili. Ia tua. Wangi mea makau ke whaia ngau lea kua. Ai whare mea la kupu mai a kong ulama whawhoio. Ia, e ta whai maa o onga mo i tātou. E le tūlanga fo ilele i a tātou tau whai ngā luru e whaatas. E whai a se mea le lei. Awa tātou te tau mawhai e kuku ale afi. Me e langa o lau pāki ele ia maa le a. Vai, maa nai a i o saunoanga ale whionga tamai taipānemia i le aso. I vaenga whai. E le whapea o musu fia me le tūlanga la. Nioi. La e whai mai an tala sa wale fia mea man tala o te whataua. E le aiso mātou vale anga. Ta mai na, e le aia ma se mea nga whaapeanga ke ua mako le angai. A ke ia ua molo au aku le friendship, le fellowship, a mea umana ina ua tupu whaafita au le nei. O lea, le awa mo lia le fionga le minsta. A le tūlanga e le se mea te lea. A ua whaaleanga e le tatou vaenga whai. Ia o tūlanga nā le mātou foi whapa i atu le nei tūlao le fiafi. Ia masa maa ua tautau le mau ma le tō wha funga mua. I le tūlanga foi le e o le tatou atu nuu le nei. O mea aloa ia. Wha malulu atu foi. Pea whai ua tō wha pea mai. Ia ua mako over wa ese mako whasalunga le ai. O le mātou te o atu sa o ai le pāta tatou malo le tō tofi e ta ia le tatou atu. O le tūlanga la leo le alau mea la ia alau mea. Peke whinga me whamea pe pelo ia leo ia mama alma ngai anga le mea lo sau whauru lau kangi ma mai au mau ngai ke ilo ai le pe pelo leo. Nai vai la ia ave kai o le whamasinonga. Ngā sau le malo free. O le whaalu lungo le ea ma whaakalepe ai le vale leilea. O le ese ala o e masakangi le whelele lea i solo a ngai i kako. Ia o si au so atu le ali whonga mua. Whaopopo atu I lau saunoanga wha auru. E pai mai I a nganga o I mātou nei le au whaanongolongo. Ia masalo le a whaau ua sa kaimina kamai. Ia sau tofi a oa. Ia whai te tū mau ai pea. A vea ai o e mawhai lotu to tonu o le whale mai e te wha malolo ina. Ngase o le tātou atu. E sa o e pesea. A whetai. Ia e walawa matutoe manto wa o ia I waiai le temi nei. Ia e. I la koe a wako fo I whea la ka I ka whaasia o hao le ua iei koe uru kaia o le ngā ruenga e pe o le mātou mafuta. Ai o le a vea ia ma se o le arka unga o le mea fo I le lepe asa ungi le kupu e whai ia sanga whamakalanga. Se ka ngaka fo I le pise whai upu. Pise whai upu fo I le kupu. Ia o le kupu I le tu pāwari ia pori kuma. Ka kufanga ia sa le se makabila e la ka mai. Aba pe o lewo fia saunga aku kamila. Ia au la lela au ku foi lele le fai koa mo vang. Le mamalo la fia. O leo la sauna atu le tupu to mai tai o peretani. Ia wala va makokoi. Lenga fu ia o ke makapoko ridilo. Lenga fu. E ka apelo le au wala uria. Ka apelo markala kupu man masiofo. Vai se la fo seu.
Vai se ke o kusi a fonga mo. Ia le mea ngā reu ke whai a koe ia au ko. I se foi le anko leu ke mawhau whau koe ia uia. I o ka ko le whai ai a maritini po. Ia ai awani i o tātou vivisi. O mai ka ko whai me whakasi. O mai ka ko e whakasi. Ka ko whe ka ngisi whakasi. Ka ko fia whakasi. O le whina ngalo. E leo so loko. E leo se whina ngalo lilo mai ava. O le whina ngalo na o le. Ia whialo whani. Lana whana. Ia wa, o whe mele ka kausingi o i riri. O sa mua po ngiu sila pe i se mele ka kausingi o i leo langarni. E kausingi o i leo lai whawawak. Ia wan tirai. Wan tirai. Ia maila ska kupe pe a umang ka kalango. Ai moli antulanga nga whaw tui tele. Ia. Vai, muli ange ia taitona e alwe o le keu kusia kai ko vai luange ia. A vole mea ngai kake piko ai kua piko luma la ufai pinge. Ia wa po lea ma lea le manguia la ke mau. Ia nga pa wa la kakala. Ia manga kua mai e li ka pua inga. O le voi kake ki nga inga ka ika ku ia ku le muri papanga. E a misi lo male muri papanga lo ngo inga ka ufunga ku i poro ku i pe le ia se me au mai. Ia ai toi fa pa ia tu fa pe nai la wofio kan lilo mai ava ia fa pe fo ile tampo inga si tanto tu tele o le sona na uma mai o le ma ile kerisi masi male tausanga fo ia o te fa talo fa tu ile ni vai ngole u le u le la kausi isile mele la wan wanga i fa malo antu ia li im to mitai fo ma o le au tausi ma ia o le au mama na o le au fa nga luenga o le au asi ma ia mai la tau foi o nai tau so ia la tau wil paelo le farmat e fa mano wan tu ia tau o tau tanga au le lei ia mi se uso le azione i miro mo e azione I love you ia ia o le o langa le ni e po o li lo mai ava a uma le fa se furu ka usanga o kaika so le o la le me o la fa nga ye nga ka usanga e le o mai ka kofia fia fe ka ngisi fai me va tas e pe no fai atu e le so loto sa o ko mo le sino mo ko ri bo fi wo ka usu le upu fa pa lang yo le fault e me lo mal ko mo lo mo hey it's not my fox it's your fox lilo fa to tele mo filo ingre di vango le fia fi fa mo wi le tua i la singa o te toi te antu lo soifua e ma so manto wola le stofi aso ni ya tantu toi fisi la fa i lumo no e le tua no ya ai alofa tele atu ya e tolonga mai dal tanto filo ya o tato po kalamele na Samoa le nei fo i vaenga o le auli o le asolua le nei le alofa maleanga le o le tua malama la stofi i le pule ale ali i faola ma le tato tamase siri ese le langi ia ona tato toi fita pa i fo ile lungo le nei por kalame ia ile manuia ma le alofa ma le anga le nei o le tato li ai mo te mine ia o sa mata tu ale wa ule mo e Samoa wa fo ini mea wa fa fonga mai ia wa fa pena ona le tau i lo finangalo ia malu ave fale le ia i lo tato atunu o soifua le tua tam fainga lava uma ia tato maualo na file mu le fatoa uma tuan tato talanoa ia Yesu Keriso le whamanato na soifua mai ia umal papkisonga Yesu le salen ke akngi manga ia ia le epifania mangamea uma ia lea whaapea le tato savalinga ua te le tato ato le wata itai o le oso o le tato malanga mo le nito sanga ia faile mo i tato fonga mua ta whailoa i le stofi a taitele Samoa i lau mai moanga a ulia la stofi on tato toi ta pai foi lea i le nei por kalame mo taimi nei manuia tele la singa o toi o le aso to fa soifua soifua ma ia manuia o le daua fa fonga le tru o i le tato filo inga i le so ma le vionga ia le mai ava mai na vai le sui o le tato wala leo i Samoa ia wala vale longo pui li o lo topa ia ma lo o to maman o le vaenga tauna fa tawoina e le o dio bamba natu e le o dio malangona na paule me le ta watu o mea o lo tutupu mea o le antutupu ia marisi o vaenga o lo luma na iai a le o le neiva yaso ia tano soifua i taita i atu iai le atua lo tau soifua ma le mantuola i le nava ia sofo ia ona tanto i loa i le po le a le isi la sanga
Ia o le anga ia i le tātou mata upo. Ia o le ngasi a malo. Ai, ioi, se o poane ia se au whanau le rivaingo le whiwha i pua. Ai lau ulo ale sa pere i mua i lunga le o ngā ngai ke awa a vau mai ia. Ma manga kua le fuanga o lo suka. Ia maroko ko mawalunga. Ia mau fuala au. Ia wai umakungi pesenga. Ia e vevesi e i ka koumare whanama. O makwasi o kiane, kwasi o kiane moenga le whanama. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. In this update, suspended Deputy Police Commissioner Jevon McSkimming expects to resume his duties once a criminal investigation is concluded. Sophie Trigger has more. The country's second most powerful cop was suspended before Christmas. He remains on full pay and the nature of the allegations cannot be reported. A statement from his lawyer Mike Heron KC says suspension is typical for any officer facing an investigation of such a nature. He says McSkimming is cooperating fully with police and won't make further comment while the investigation's underway. Officials are sounding further alarms as Southern California braces itself for near hurricane force gusts. The Palisades and Eaton fires in LA are still alight. Together with the Hearst fire, they've burned through an area larger than Paris. At least 24 people are dead and dozens missing. California Governor Gavin Newsom is proposing at least $4.5 billion of additional funding to help the response. CNN's Erin Burnett says the dangerous winds are just starting to pick back up. A wind like that could erase progress that firefighters have made in trying to knock down the raging flames and fires that have devastated Los Angeles. And Fire and Emergencies suspended permits for all fires in Northland amid drought conditions. The area's had significantly less rainfall than expected, along with hot, dry conditions, creating extreme risk. A woman is seriously injured after allegedly stealing and crashing a vehicle in central Christchurch. Police say the woman fled from Burnside shortly before midday. They found the car a short time later on Beeley Avenue using spikes to stop it. It then crashed at the intersection of Beeley and Fitzgerald Avenues. And a person is in a critical condition after a crash involving a car and scooter at a busy intersection in Christchurch's Burwood this afternoon. That's news. In sport, One Test All Black Sean Stevenson will be released from his contract on a short-term basis to take up a contract with Japan's Kubota Spears. The Chiefs fullback, who has previously also been linked with NRL sides, will return to the Chiefs from round 4 of Super Rugby Pacific. NZR General Manager Professional Rugby Chris Lendrum says the decision is a positive outcome for all parties. 9C Daria Kasatkina has needed just 1 hour and 7 minutes to be the first player through to the second round on day 3 of the Australian Tennis Open. She's dispatched her Bulgarian opponent, Victoria Tomova, 6-1, 6-3. And the Otago Sparks have restricted the unbeaten Wellington Blaze to 109 for 9, batting first in their top-of-the-table Women's Super Smash match at the Basin Reserve. And that is sport. I'm Raylene Ramsey. Tala le tau mo le so ma le aso atai au. Wingo le tau mo le so, e le lei wingo le tau, e angi mai sa vili mai sau te sifo le atu nuu, ma le awhalango ina le angi malu mai o le sau mo sina taimi i le awa uli, ma le afiafi. Pewe la whamau ina i lo su tolu tikeri, ma le malu lua se fulu ono tikeri. O le angoto i fo le la i le afiafi ana nei i le to se fulu ono minute i le tula iwa. Mo le aso atai au, le ale lei wingo le tau, ma e angi mai sa vili mai sau te sifo o le atu nuu, ma e angi malie mai i le afiafi. Pewe la mawina e lua sutolu tikeri ma le malulu e se fulu fa tikeri. O le aosoa ele la ele se fufitu minute e te aile i tula e ono le tai au a tai au, ma o le angoto ifo i le to se fufitu minute i le tula iwa i le afiafi. Ma lau tala na le tau mo le so ma le asoa tai au. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Six, five, one.
Sivumali now Vanya Toloma Wino ma DJ 651. Tashiva to go my living on Loli Young Alabama Tendari Town Tour. Ito Tulus from Tolomido Talo to Life and Talifa. Oda to Tala Eva Fanua, my Ausitalia. O se tala fia fia nei Samoa, we nei stau tua ma se unanga family noto by le company le city craft wa tu sitasi do lua Lincoln Road Henderson te maua ia le tele o tava la poa band e o foi tatu tava la iti. Tania foi la to fa le tonu tongi e talafo mol tatu cashback. A tatu lima se lausi aga ia tu le lima fe tala. Fe so te mai ulungia Peter Pernanto le numera all wa tasi o le walu fitu lo lua fitu lua. Pe amana mia se tava le fo molo ai ngai le tau malulu. City cars and said Jalo fa lava tia roa, wa te tala na neile o nanga e veni, mo fa tangoi au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau fa tapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau fale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa fa pea le malanga bai i Samoa i New Zealand ei. A fea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o fa o o. Tolu iwa lua o fa o o mo le R-Dash Travel. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umia iso fale motu le lumanai. A fai fo i iso fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aile equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu i fale, ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le por kalame o le malu i fale, ia fiafi o soruru wa yaso taitasi se fulu e te aile whaa. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Ini si o tātou whaalinga ma whaasisilanga ele mwhiona o nāntu I lea waulia na lila. Ia ono nisi por kalame. O le sa whaafunga ia I lo tōpa ia ma lo tō mabali. Ia e usi mai lo whaafunga. I le nei vai ngō le fia I le tu ua ma tu ono fō ma tātou tau ma vai. Nā rua leo tangata ie. Sui sana me tau sa milanto ainga. Ia wale lei. O le wha silanga mua po le whaalinga mua e whaapea. O le afoi. Ia, on sei mai. E araki mi fo lele. Ia e whikukunga ie me ie dua. Ia, it's alright. It's okay. Come back again another day. Ia lele. From John Naylor Casa Beds and Appliances, o whanga solo. O le hele seti no for fabric, no for tolu, ma no for singles e lua, o lana winga. Tolu tangata o filis no for, ma tangata te to tasi e to alua, ko fula ua male single, no for. E na o le iwa tala I le vaiaso, moenga queen size ma le fitu tala I le vaiaso, o le iPhone 13 se fulu lima tala I le vaiaso, ma le Smart TV, lima inisi lona lau tele, I le nā o le sifulu lima tala I le veaso a fia ona loa I le whawhitu wha Great South Road I o Tuhu po le tolu fitu iwa Great North Road I Henderson o lau I le ovalu se lau lua lima whavalu o umile lua mo o Tuhu tasi mo Henderson wha I loi ina e whafonga I le Radio Samoa le nei wha salalonga e maua I sau mea lofa mai le Casa Beds and Appliances. O le whaasilanga. A wene ngalo sau lominga o le tusi o le songa whaatasi ma le lominga o le vau filifili e mawai whaalupenga o Samoa I si sifo tutuila mamarua o nisi o talatu o Samoa o alanga upu le matafo I o le matai I le whainga o whaalawelawe pe o whai poiponga ma liu le o siusinga o ainga whesila whainga o paolo o si I whaaloalo whaalanginga o e kālesia e ma le tele o le ngangana o whaalolonga e na o le fitu se fulu tala le tau na o le official Radio Samoa le tolu pa tolu o no Howell Avenue Manukau e maua tuai sau kopi. Morisi wha mtalanga wala mai le tātou ofisa nei I teimi whainga arwenga o le lua o no lua tasi lima I watolu, lua o no lua tasi lima I watolu. Pe tanga iane le shopradio.samoa.co.nz shopradio.samoa.co.nz e whai mai ai sau o ka whaafitain.
O le isi an tātou whaasilasilanga, o le whaasilasilanga, mai le au talavo e whakasa mai au i le ai. Ko e whaasa o ia le lei. O le sila lea. O le whaasilasilanga, mai i le ainga sa lua whau. Mātou te whaatulo wantu i lau whaafongaanga sa moa. Tulau na lava. Ai whaasino tonu le nei whaasilasilanga. Ialo masuli o le ainga sa lua whau i le pitonu o tawhito i tāwhito. Ia i māngiangi. Ai mai se paolo mangafa e manu ailo mātou ainga o loo a whiwhia o mapapa au i au ki lani ni usil nei. O le awhai le tātou whilo inga. I le asto na ia so mua o le masina fo le masino Februari lua a whelua lima. I le tulai lima i le fiafi i le mauta o le te fono. Pa i a tea whaifua la whaele e whaiele i nai le se fulu wha pe Salo Place i Otara. Wha mole mana tua mai lau la fonga e whaia i le loto malie wha mole. Anga le leila tua avantulo o tau soifua e masamantu ola i le aso ua ato whaina. Morisi wha mtalanga wha so te mai a tātu numera nei o le olu atasi o valu o ono tasi fitu valu. O olu atasi o valu o ono tasi fitu valu. Wha taiolo se nia le tātu wha silanga le nā e le taitai fono male lau o le ainga sa lua whau. Male tātou whaasilsilanga mo le moli leo taunu mai leo fisa o le tātou wala leo o le whaasilsilanga mo le fioanga o Motaa. O le atou ia le fiso mauna lau iau pa ia sausaunga tāsa moa. O le nei whaasilsilanga e whaasinu tonu le mafutanga alo matama whanau a Motaa i au kilani nei. Whapefo i ni o mātou paolo maululunga mātou te malua i so se tafa o le kelope tulou na lava. O le awha tonu ina le tātou fontanga i le aso mo Februari le aso tonai i leitu la e se fululua i le awauli o le dofanga masani i le PIPC i Papatoetoe e vala au wha alo toi foi ia i lantou uma sata alo i le nei kalapula kapia Motaa i sa moa au kilani nei o lo alala mapapa au i au kilani i na ia tātou awai le nei whonotanga a wale wha moe o le tātou kalapula kapia mai sa moa e tāua tele lau awai mai, ia awale wha alia leo sau whina ngalo. Tāla soifua i le lofa malanga leo le tua, e tai antu iai lau tau soifua, i lea aso, ia mamana tua mai lau le si tala. Mole. Nonisi wha mtalanga wha so tai an tātou numera ia, o le olua tasi, lua ono tolu, tasi fitu valu, tasi lima fitu. Olua tasi, lua ono tolu, tasi fitu valu, tasi lima fitu. O le olua fitu, tolu tasi fitu valu, tasi lima fitu. Olua fitu, tolu tasi fitu valu, tasi lima fitu. O le nofanga e whaiai o le PIPC Papatoetoe, toa tusi valu se fulu pa valu lua Wiley Road i Papatoetoe lava. Wha te tele, alo se nia e le laulau le mafutanga, manatuane an tātou numera nai pi, ona tā wantu ilunga, ia wa lava viso ta inga ia malau fesili na hela toi fai mai fo ia ta ita o le na wa lau fa alua atu fa tolu ia ta tonu mera e fa viso tasi fa so tai ia lele o le wo va ia tulu ngale wat ia wa tau sa lai ti tele wat ia na sa ia somalo ia le ngo le wo ko slow lai ti ile nei fo i mai ta io e slow ala le wat slow to i mo vai ale ai sa au tarima ye o kala ale ya ka ele o sa ka Radio Samoa tasili mai batulu amo Radio Samoa tasili mai batulu amo
so anga. Ole lupe la lelei, ole mo e tau felei, ole mo mo uolele, ma ufa a pepe pepe, le basa tele le tava e ua pa e pa e, uolele atu i se sa e, ma ona fulu o to muli e o umi umu pa auli. Wa mawhai o na awina atu le polokalame a le au auli mafufunga mua. O na o le lango malosi a le Galaxy Childcare. Vili mai loa le o lua tasi o valutolu. Lua fitu, lua iwa fitu. E resitala aila o walo. O le taimi lunga le wansi le radio Samoa le polokalame la oli mafufunga mua le ria so loa le watoi fitu minute. O na ta le wale tu live. Fa fia fianga tama o le whaiwhaia so mai ia waino. Ma DJ 651. Samoa fe wa yisa ngana o le tauta mali I le tātou mawhutanga le ria woli a po le dei fo ia solua. Ya o te wha malulu atu. Io e a whai ua vevela asu atu vai malui puenga. Io o tau loto mo o tau whirangalo. E vo le teimi e sasi ele vai e le tautai. Ya o le tautai maa te pala la valantui. Ya tau mawhai lava se me ngata mai e le tau mawhai atu. Ya talo soifua ile lo fo le tua pulpul tele ya o manu na o manu fo ide a kelengi manguia inga longo mai ngai ya o ki for mai ngai e longo fo inga ale vianga ya le antawa
Ia po le whiaunga ia pese tā sovea o lea ua sauri mai. Ia tau te mafuta se ia lisa te mi o le po ana nei. Maru i tele la singa o toi o le riva hanga le fiafi. Te lo lau me le fai pe au mana vantu fo ile. Pe a muso ava noi le fiafi. O te alu e afo. O te alu i o me le usu ia le awa o ia teito i tau uma. Me le ka o swimming pool. Ia o te ilofo. O le to tele i o le la tau vaenga. O le tu usu. O le lau te tauat. Se iau vava ai. O le atonu wale mafuanga le alino fia usu le swimming pool. Eo e. Le la se iau manga vakum. Ia walu le vai lau 3-piece. Ia malau 4-piece. Eo e. Wa ia le se fai di pool le mele kola ngoa kuat. Mo meo 2-piece sa mako ia e mo meo 6-pack. Alo vat. Solo impatautu male penisula mai molino le tai tu pito ia pia si o utaulanga manaya e fe pula mai le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungi ia umasia uhani a o masa vali le pasina se i sulu ia samo no uatulu se i fai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai ma pepese matata gato tunele a umae mane ilano ole ni na o umasia upele Nofo imama pei Lesi tau langa o sabonei Ai mana tua pea o upolu Ole ingole osu o motu Ele mawhai hanga o nangalo Le tape mali o mai singano Nofo ai tine matama yung alona awala lau papa Le pasina se i esu solo